nkɔmmɔ nti no ɔma na mmerɛ kakra na ɔmu gyina kwan no na ɔmu di nkɔmmɔ so far na ɛhɔ yɛ asante akyem obogu baafo ase ne efiri na adwuma nde wɔ no baa hɔ ti ogyina kwan no ɔmu di nkɔmmɔ na ɔmu akyi efeesi bogu kuro nim ɛna ɔmu anim kyerɛ ban so kwan so ɔmu gyina hɔ na damfo ne nkyerɛ mu otimi de man sɛ ɔmu gyina hɔ ndo hu ase kaa efiri ɔmu akyi afa me nua na afiri ne nkyɛn ensa senesen ɔno wɔ se wonde wɔ hu de yɛ de hu ase ne me nua ne te bicycle so na ɔde ne nan asi fam na bra ne so timoto so na ɔno so nan asi fam ti do hu ase kaa na abɔ me nua no oh ensa ti se wɔ wɔn ɛna so ne police car edi taxi na ɛbɔ me nua na kyintin police fo na afa no ɛne driver ne nyina do ɔmo kɔ dwaso sese enso okay ɛne yetu ana mo kɔ hɔ yekodu no nyame anu nukure ne se de ɔda hɔ no ɛyɛ den ɛna ɔbɔ akyire si amfa na mbra kɔmfa no akyi Kumasi ɛna yɛ tran ambulance mu ne ba nti yebeduru ɔbɛ around 12:30 saa time no ɔmo gyina na so a owo kitade a enkwanti menye ɛna wogya mu bɛ 6:30 to 7 o'clock anwumre ne yɛsan kɔ nti tam yɛkɔ ne ɛnam si police car ne fa enipa nti na ɔmo hu de esie nyinaa na ɔmo afa report ne dada ti yɛsan kɔ na ade akyenye ɛna yɛkɔ police station ɔse ka yɛkɔyɛ report yɛfiri ha na adwo ti yɛkɔ ne kyɛ so ɔmo teki ɔmo afa bibia awie ɛna ɔmo yɛ sɛ sese na agye sɛ driver ni no ɔmo ma ne bail because of aban mra kyerɛ sɛ bibi sa no ɔmo nipa ne bail ne ɛnyɛ hwehwɛmu to ɔmo ma ne bail ti hwehwɛmu no ɔmbɛyɛ ne so okay the police ni bi say ye pese asem no entwe tenten ana say yentwa nitia ene yeso esi ye no obi ani da so se bibi say besi nti ama ya gigigi besia bebre fitin dan tam na ka bon no sika no obi a ho besia na ye na ye start to ho na ma akopim so ofiri mu no enti no e de ka de be hia ne say omonka bi ma ye se de driver ni no ebetua ye ka ya bo no amaye na obia entran ne baabi because nipa no kɔtwe ne ho manso kra na wa film and also okay say driver ni na busua ne ba ye nyina ye behia te trans twen o ma bo be 10 and o mo bae and ye nyina ye hia o police station wa ti hia ye na ye de to man mu se de ye ni police ni ne kan o mo jitum no bi se ka sen and o ho se satam ne ka o ho no naka 20 cedi ne 6000 bisi ajejeje ye nko a me ba na ato so eti maame ni me pa twan eno na ade na usu maame me pa jo me ba ne uha me ya akra ko maame krokun ba bi kra oni pa de bomo dia ko Facebook insha 104.5 FM abranche of mini maame na eni din komoze ni yanso eti hape eno otinisuo obo ma hu ba bi kra me ba de de fa ye oh sir bro onipa de ka de board kra me nim onipa de besi ne dua yi oh onipa na yie de kra so awa ama se me ko kra na si awo FM 104.5 FM Oyonko Danoda Abrante yidi nkomani nua ka bono kwanchen akuno ya enu etia etinisho ko Facebook insha 104.5 FM kutima mi akusem na enyina yemfanti onfo Abrante mesamo akwaba yento ko bono so me pa chawo yekochia na ombisa ye na ye kire so
aka 20 cedi ne 6,000 na mum eka mo boy no eka ya bo hospital yenkoyi no she fridge mu konfa no chintin omo mfa 8,000 bra ne mfa nkoyi free konfa no chinfa ne nko roman e wo nkoko na yemfa binya ye no obi antena ne ba because o ka so twema nso kra na enipa na nya film e ma busuan ni nyina agetum e ma omo je me number je me ofa ba akode say omo ko enche beto omo nka ne asiyo ame ekotena ase a me ekoyehye ye date di na otweda ye bibia omo antimi amba fie kra mbechi ase e bia de kosi ye no eye san ne ba ye anase me sheda entin monka fra omo amba fie obi ansi fie the second time a ekoshia police station ho me free police ni no ye so yembra ene ekoshia ni me kire nse driver ni na ode ka abo me bra nyame anu mu nukure ni adwenboni ni obi timu se obe ni bibi enso no ntime ne na busuan ba yakra se omo be chia abusuan ade ato ye ne se bia yanka fra na se bibi sa eno se no kredeva na be kire ne se ehu wonimu ensa ehu wo mu san ade na si fie no ntime ba kra na obetimi ame ahia police station ha ehonye nipa ba ko no ho ye dooso obi ntime mfa kire mfa de mbo obra police ni ti ho eno so wona ne be kasa tie ye no ho ntutu ye nyina wie ye na ka na otwemienu ame akoyi fun no asie eno omo frɛ se ye nhia police station no mo nsa kanska sata na mabre wa na ba sa no otena ntena ye ka se de na ko so a e bia kro be kwakwo hu driver ni no obi nimu de be sintie anamo etu ye bia no ya mana ndi akire na me me fada ene me wofafo ene me brafo nko a ye ko hia e ene wo kire se sika no wakofa mu a 1,200 no nyaa entin ye njiwe ne mfa nkotika ne so bi ene police ni se 1,200 sen 8,000 no kofa 1,200 ba to adaka ko tiamo chifia na se aduane ka na aduane ka kura 1,200 menye to de krache kon ko pe bi ka ho na ebra ne se de abusuan no kura ye ono enye obia na obe ne de hye sa ono so benya sa agidie no ana akoma pade ata wachi se mempe oka na bibisa enti kon ko pe bi ka ho ene driver ni no esa de ne 1,200 koe okoye na aja bepem ne ya me no ti aye kase fon so kura ofre na opa no ofa ene ya etu ofre no fon so opa no ofa amia ya yie no bosome nan nim besi bosome du ba kwa ya timu mani se hu driver aye na so wa nsi ho ye kwa aye ne ba ya wa ambachi abusua sikase mo no obi anka ahwe ene me se ya de ba ne de abedan na emoa amwo no ana adwenkyire bi amwo se yenja amanenka da bi mbetimi aboa ye ne ye hu ne ya semo e de baaye no adina woni ma duabo drimo aja no de no kre driver ni no kra me frɛ no ka kire ne se enam de esi ye ne besia aya agege se kokwa ayete enya bi de eto aduane di no kokwa ofu mi no de no menu nyina sia wa because of besia agege ye nti duabo wa sia wa enti se no enipa nsuro nyame aja nipa nsuro nyame se eto opa nipa nsuro nyame duabo ni nipa nsuro ene duabo no sisi a se owo ni eda ono so kwa no akoso bi ahwe se owo na ma me bra ne koye no eye de ana enye de na de gu sa ye de eno de eye for life menyini eno kre sa ka we ye nchen sa ka we black ne nchen yes boys is she ne me fen me tobi yes sure to bi odi hunu ehunu anim to bi odi hunu manfo me ana se ja so de na eye hunu me de hwenim me de kwa ire na ju Friday me ko da chi me da nti na ju me ko atu me nantem njem ne meka no kre na we me de na so hwe nim me de ball life keke okay ni nyina ye fa minya serie unu na film adisai me fa cho film bo so me miensa ne da to so nan na ya wada 4th March awoye ni ma me fa cho ma bat onware na muti asese asem we yenko kana ofie nua film ka bono asem se fala se kokot mo se ye pa asomdwe be na mo permit agency ka sem se police ni ho an yo be ko ne nchen sikatua sika ne nso ye ni ka be ne bono e de ka taxi ono ane dia me pa chan ho taxi ne bono me pa chan sika ni ni bi ni akase de kotwe ho man so ntisi de be ya ne kaka ye de sika ne bia ma eyensu wansi ase aye wansi ase sika ma be sin ne mo sa ne koda positive
you call police station or they toss me and police in nature say corporate insurance. Insurance na your corporate so jani nyina yesika. The kind insurance who insurance wo ho. Kano. Me pa chan. E ba net come on so live. And Aja Santima Boso Insha 104.5 FM. Who tie ewiase mi se. Mini dia jawusu mampo kontonchi. Abua ehi akumana na wakasi betuba gong. Jatane nie. Enkoso ha sansuna odifo ba Comfort Yebi Ajia Sala. The producer and Ajay Ampofo Mensa Sikapa Otoso Mienu. Ye ya ebe info ni biacho. Na ya dibe na otwetwa mu ne siye. Na ntweti mienu. Huye papa. Ye be di hu nkomo enche kra. Demuni entra. Ene obetinsem. Mamuso na ye nkoto de kitua bi ho. Ye ba ya toa enkomo we so. Ya rehusem. But if I'm interested now, you need to come back. I put me in come see my dupe now for interest. Adiana, we okay. Obodi abayaduma. Abayaduma. Pa fi say na daanye. Sa wo de ka bo me ba. Let's wait to me pejo ani ahwenyame. Let's say eno aye ho ka wanfa. Adaka wanto. Ebrame interest so awanya dia. Na ya e bibia betimi ese. Mateja member na edi nkomo disi a enche abani kase mo akwaba ya jozo a ye godi nompe nkomo ho nompe nkase nompe bebia nkase obia e nkomo na ebedi odaruma wiase ma nyina tena nwumna yi kasa yo the go me da sepa na ye de nchia be free Baheba Center aye wo atonsu ago government hospital na nche mu no e di ama ye tiefu nyina sabre america say eye Baheba Center eye ba don pe ba kase ba wuchepe ba sisi yare ba bibia bi aha bibia wo ban mu entifu ani kire Baheba Center na sabre bia na obi si africam ana say oda na ho kakra enti wo say oje enkasa ne number no se de be ya akase mu yare ana ohaw bi a obetimi de nani a kire Baheba Center me pacho Baheba Center ye number no eye 0244 08 34 82 0244 08 34 82 and 0244 98 80 04 0244 988 004 and yeti go ne 0272 50 00 12 me pacho ye wo atonso agogo government hospital ho ni nchem we ye mfutukwan da bia me kasa wo fo anim tentenso a wo ba beto ye signboard kase esi wo me sesa wo ba na hu signboard na unru Baheba Center wo ba ye signboard ni si wo ya tro so Baheba Center e hwa na Baheba Center wo anatemanso ye obi o community 16 lashibi a ye Bemba West Club eno so de ye kumase na enoa ne ye no tema me so ena nwumre wutie mi a da bia ya ne ye kana doctor se men kan kye say on tra ho abra Baheba Center ho na obi mfasisi yare enkowu ana se on fasisi yare entena se entodwom emmobna se ehin na menya aduro aye misisi da bi anwumre ya ye ka say Baheba Center ho se sisi yare na atena wo so akyere wo sisi na wuntimi mfanya bibia no wo sisi na da ne da nyina echi hwe ba bi se bidie ka no wo sere se fo ani kire Baheba Center aduro a wo ba Baheba Center sisi yare ye tu ase akra ebi mabiem se sisi se wo de atena se kura ba mu se amaman na abegyira mu no ni nyina no na no ye ewo Baheba Center a ye wo atonso ago etime so se sisi na wo hwa da bia wo te da mu awusu a wo bobna se enti ba bia makwa akwai ehin na mekwa amenya misisi yare aduro no ani dan so aba wache yi wache ase kan center boat atui afudi ezidi hei ase wo ya bona bai enti wo de kwawo sana de ba wiase enti ade ya doctor ya ne se sa yare ni nyina no o ho aduro ewo Baheba Center enti so wo sisi yare nko ade a fo ani kire Baheba Center ai wa atonso ago make say obi o aye ma me mpanimfo ni kotodwe da bia ni kotodwe ahonho no ensu abegyina kotodwe nim oye ne ho hwenye da bia no omia no otwaadwo osrew Baheba se bra na kotodwe na ensu agina mu no onfa haban ni bi nto so adwetwe nso ni nyina mfiro na nyu hoto na nya ofa ahodie obu akotodwe ne de nya hono na ahono na ekasa eye gugro se ka enam
ekwan bone so no osra wo say afei de wo ka say na ye gogro no kotodwe na ye gogro no ba center ba se bra na wo hwe kotodwe ni mo na afei kotodwe ni nsipi na timi fa nante ko ba bia wo pe bia na wo honto wo de ka kokko aso ba do feature for magazine na nompe ade ya na ka bombo se bombi fa komra ade ya na ye nwan say say di pakro ya akotena ka mu na say sane a o say driver na de na wo ka ye gukuru ye gogro o mfa nko fitam enso say ni pakro na ni kotodwe wo so onya hunu ba center me so say anwumre yi for ni kire ba center brana beji nkasa aduru brana beji nompe aduru brana ukotodwe na eye gogro no ukotodwe na etutu eye wo ya no yentu ase ma na ho nto obi ho an spinal cord na chika say wanya nkwanhia ama hawo ne amane abam ohu de wo ye no ho ofirida so na ate ahwe spinal cord no hawo abam accident no wanya spinal cord na hawo abam eduru anadwo a me no wotwekra de na ye na donko ahomache ade abeti na enaye dada ye koso no eho no obetena mpa so na otwa adwajo na ho na ye misa me yale edi adimbe kowu dabi ni nyina no na wieye ewo ba center eti me saw anwumre sa wutie mi a onka se wachi kasa na ye wo ya udompe na ye wo ya no furniture ba center ewo atonso ago brana beje ayaresa obi ha me kasa ne nan dabi ase ye de mpane na ewo mu ase obi ato nadu ne nan mu ye hye no ni ntiri ni mu twetwe no eye ne ya obobna me saw ni nyina no ne ho aduru ewo ba center furniture atonso ago ba center na beje ayaresa me pa cho saje ba center ye number ni biem ba center number ni ye 0244 08 34 82 ana 0244 988 004 and yetigo ni 0272 50 00 me pa cho ye wa atonso ago ana temanso ye wo komi 16 lashbi me sraw wo sa tie mi biemu anwumre ya obi ada bia wo de ne nasi wa na ne na ye titiriti da bia statement o ma ne sa nanse achemenai mitu onso police ni chi obi na sa yenya asemo ye de ne kokot enso obi enu a wo de ananse na ananse de na kokot yare ne ha mesraw sa da bia ananse che onan a dwene wo ye ne versa de yare foforo abraw for ni kire ba center ni enyi sa ho ha no mfiri so na ho nto afei mi ntwa mani hwe obi a wanya stroke ye yare a eba wo so a eya ne bi atwam na sin kokra ne mrewa dabi ene so ba center e young girls e brantie enya eye yare mesraw so opese wo stroke asietu na wonante ti se soja ni anaso o ma chi ti se police ni a me so for ni che ba center wo de stroke na aye wo no se wo de wonim se wo papa no untimi mehwe no enam wadwuma samti a fa ne fa ka abra ye wo female ward ye wo male ward ye wo ba bi obeda oba wo de nya so de ne ba beto ye wo nurse fo ya tete wo mo kama o papa na no pa be ma na duro ye be ma na aduane ye be ne kama saa akopem se obenante kama no asori aba fie na wo hu papa ne se afedi ye wo ba hu tokrom e wo ba herbal center intimi so obi a wanya stroke bia no for ni kire ba herbal center na me ka say menua ya otimi nche mi menua no hwe manimu a na no UK okay na enam ba herbal center dread sende no ana no afiru aba no wadi machi kakra se oba no so abeka de ono so ayama no kakra enti me na kasa akra abarikasi akwaba so me hoye that's ramete am say tio me no credit e ba ko pe odwuma ya bi na me ye DJ from DJ Apisco o UK some UK poti wa cham no mu se Apisco Ghana Apisco na ka say we share FM so de ni adom de age ba bia asese bituto bi no obi atene sen on say ade ne be Ghana fo a ayayi me yare da dem adwuma bi na me na me ntimi nko na me nua me bo na mane no say na onte banka na omdi bi sende me na aduro no ma na ho na wotwimpo na me ensa na me timi sa so gina me na so bi honda ba no mpanum me nua warehouse adwuma me peja umbusam say na abrofo no kra ya na yemo ana ko chika kan ko ji okra una no a wash sapepe nti edro no de bedro no ye ka ni say ana obi free say agro bi ne ye den ye die nti me ba na me say no de edro na ya ma me ne de ba bi obekọ bia
medinachi na me suma bodro no the rule because ade na ben wa na waji ni ye na wa ye ni ye timi da se pa me da se sa da te eti na dia dro no koma no onu wie ye minua na asori afa dia na pounds no de ma ne me eti kasi amaye nyina ya ama ne nkwa ni Bible center eti ade nti na woto na won kasa wudo mpemu eye wo ya na mfa ma Bible center ana obi wo ha wanya adwunumu hawo edam wona ne ka asem ano ate afa baabi o ka no nam bi me so emfa ne mfa so fi Bible center ba se wa bodam bi ana edam aba obi an o ho aduru o de da aduro no ma wo no ya sima be kakra bi wodate wani a wo behunu se edam no na reverse konachi no na afi wo ho atɔ ana obi wo ha wo enam yare ebia gonorrhea ene syphilis enam yare bia no Bible center say for ni kire ho e wa tonso ago bra na beji sa aduro ni bi na afi wonam yare na ha wo no enam yare ya ade ase ba wo so na se wa mpa aduro ye kama te se Bible center aduro no ama ho a wo behu se wo ye bema na ama bema no afon aye ketekete da bia me ka se esokora na ma yi dwane na sa be ye peace nkwaje we a chance more give Bible center da beji gonorrhea aduro ana obi wo ho a wonya ba we chine wa wale mfie bebre ni eba ho asem aye de ama no mesro eba nya oba nko na epeba be ma nyina ne mema bebre engo enya wo yire ne nko ase won kopeba enye yi eni ni nyina mum muntu ana mumra Bible center uba doctor di mfidie ne beka ho na wa kire nipa kura hawo ne firi no no ama na duru ube hu sa fe efie na akore su nga na ni nyina ye Bible center ana amu enya eba to na so akora bi wo ho a otwa ana pani bi wo wotwa wo etwa yare bia no fo ni kire Bible center besa wo yare ametwa na wo so nyina no afiri wo so amanako ana obi wo a wanya kompo de enya be hye wo minimu a ade ba ko e de tag wa ye bayi mesrew emi emfa bayi nhyew na wonya bayifo bra na be di koko aduro na edi koko bra na be gibi wo di koko na kompo twetwe wo di koko na kompo twetwe anwase mo benya ne hin je se Bible center a ye wo atonso ago minti mesrew anwumre se wo tie mi a se obi wo honso wanya etwo na hem enkrafo anata no prof be gbewa na hem bewa aha dabuje ajawus the one me say ye keka atare ehye nyina atwunti wontimi nka bi nche da bia natale kakraka we ni patiate e wosan ka bia wo use 2 years atwunti sezi o use 8 years adenti na wosan man basa brane entwetwe etwono ma na afa pam 2 years atare na fa hye kama na ho nto na toto ntasi yatumi nko betua sen adu yi wudi guhin na ade ehu kura ne se wunya odofo bi na bie so na unhu ne biem obedwane enti bra na etwe na hye wa ha mu no Dr. Ba ensa ho yare ma ana afa odu ani kire Bible center ye wo fisio e wo machines a wo betimi ada so e betwetwe ama ni paduani nyina ye kama sa fisio no ba e Ghana 10 cedi Bible unhu ye signboard bebre bo be kase enu boarding ye nu bo anya den ye card kra ye je no eye 30 Ghana cedi eye 300,000 uba Bible center ubeba benya ofa ahudie na beba benya ahoto na beba benya ahoden etime saw saje Bible center ye number ni biom na afi yemfa ayini nyina emre awiye Bible center ye number no eye 0244 08 34 82 0244 08 34 82 ana 0244 988 004 0244 988 004 ana yetigo ni 0272 50 00 me pacha ya wo atonso ago government hospital ni nchemu a wo de ofa ho a obeba be pie nachi ye dan kese esugo a ye Bible center anatemanso ye wo bi o komi 16 Lashibi a ye Bemba West Club anaba West City eno nso wura ho a de ye ne kumase no eno a ne ye no mesrew Bible center number ni nyina ye dia enti so frɛ ba ko na ye engage mesrew obi e pa yaresa try frɛ foforo obeba benya Bible center na bedru Bible center nyina na sa ahoto ni nyina akɔ na sa ahoto na fe ye do bag di wachi na wo kwa emrane ne Bible center ye nwum atudi wachi eye ba
atiefoɔ nyinaa se na ɔbɔ adeɛ yɛ adom a mobɛsa bɛna ma se nyankopɔn no mo na ɔnka mo ho yɛbɛsɛ hyia ne ato nkɔmmɔ so live ɛwɔ agye asɛmpa so nhyira 104.5 FM yɛtwa ho si ma yɛba yɛtoa nkɔmmɔ no so aberante ɔte a ɔka sɛ yɛfɛ ne Abu Safiano Asante Achim ɔfɔse no free ne nua bɛma Paul obi de ka denchi no ɔde ka bɔ no wakunu ya asɛm kodu aposi fa so ya ɔso da bi ɛni sika de kɔtwe manso nti yɛnsiesie asɛm no wode yɛ kae bɔ nyina wontua na asopnyamra ɔkɔfa 1,000 sɛn ne ba yɛ 1,002 ɛnka ne sika 12 million sɛ sika ne ɛsua ka bi ka ho wansi hɔ bio bɛsi na yɛka sɛ saa na branta ne seɛ wɔse wansi hɔ bio ɛyɛ nso a wɔama seɛ wɔpani a yɛde ɛho sobɔbɔ no ɛyɛ Kwadwo Ɔheme yɛbɔ ne mane sɛ 1,000 ti with 1,002 no kotua nka yɛ 1,002 nti 1,000 ti ebacho Asante Achim banso ebacho udin ene edi ahime owiase mesem so yi enche pusu ahoma na ye no adi nkomo na ensem yi wotrem ebanse ne ba nsa sanse wona edi wo a kenya dia ebe yode ebacho metwa musima me ba atwa nkomo no so efa me gong utie ewiase mu nsa no munnim me ka kire wo ti hwe yi atopa no a wububu no hwe yi God will judge you atopa bia wubu hwediye na atopa bi de obekọ obonsam jim hweye na atopa bi de obekọ bonsam jim wuro utrumu anu mu utwa wuro utrumu na wo mu utwa shower dross udross yira ya hwehwempa na se na hwe Love Insure FM DBS Habitat Fair eya dansie hu nsem efie bambo ensase asem ni hu efie siesie hu niema sa obetofie ana wusifie bramaye ni efie hu dwa December ne da toso miensa kwasi December ne da toso num Kumasi City Mall maye hia aboafo maso yasene bi ne Ghana foi DBS Industries asaka ne hu biemu se unu se eba se yemodan so yemfa nchense papa ehunte ehundwa na eti apode a DBS any side se wo tokala link glass sheet super sheet rainbow sheet and mattress every Saturday copy December 31st 2021 installation no free a brand new so board down so no body ye DBS Industries and do saka giremu no e de na dese water jensen any trusses near installation in the amount free of charge it's francis here 0240844444 Takrade 050-600-4242 Kumasi 050-600-4141 DBS Industries Limited still roofing papa fee won say Saudi abo Mitchell Stone esiesie ofia ayadom ofia ne efepa nenso nya ba bia na se ebuei eye papa obetumi ato e de ayo dan eno nti na me kanfo Stone Depot e de ama na obo ne ye kama na Saudi siesie odan a emadan ye fe enfam ni shape a ope ana size a ope unique need no Stone Depot e be ye ne kama e de ama yo e chi kon e wo Yarefa Fazer Plaza France 0500-757-070 0500-757-070 Kennedy Digital Satellite Open Air Condition Flat Screen TV Anana Kev your high quality LED digital TV every 19 inches to 50 inches tabletop fridge double door fridge deep freezers every 100 to 900 liters Kennedy Aquafor Fufu Pandi machine Ediapa Open and Ketwane na Kese Obanya bi Open Iron Open Kettle any blenders nyina laptop your dual core i3 i5 i7 nyina Obanya bi Kumasi Obawo Kennedy our two family Plaza building Numa Patasha Wadom House Freyen our 0207 Kennedy 653 Kennedy 031 Kennedy Digital Satellite one now Benya Niama Papa Nebuafo The Makers Electronics Company Limited, large and in charge with quality but affordable home appliances and consumer electronics. Obewu the Makers Electronics Company Limited, our Taifa Highway, Obesen Womo, our Amasama Zongo Junction, Asramanso Omo Falco Flats, Kumasi, Ahinema Kokobe, Takrade, Efiekuma, number 9 Market. The Makers Emma up to 67% discount. Fred the Makers Electronics Company Limited is here 055-2222-253 and 055-2222-254. The count is here called the Makers Electronics Company Limited. Na me menstrual pains and me general body pains the kind of one. Na ya asem. Me nyane me anso. Linda Energy Tea and asem ni nyina free wa ma me.
Era yankoi. Would you decline? Not me enjoy Verkage of Hakakra. Show wallpapers, any curtain blinds are, or dear design in the hall and in the rooms. Wash a shack designer, why you form hall, ne fair. I know yet 3D epoxy design. Okay, Miss Row, baby, free Alaska Star Enterprise. Wallpapers, window blinds, different colors and sizes. Over more than 350 different designs. Or designer as a 3D, 5D, any 8D moral designs in Ghana Hagina, Alaska pet, or a man for Timiko to do a power tongue for chemical said dear treatment, equal see designs. Nya, na Joshua Wa. Say as I see a meton, then show us you. As a clay design. It's not a chenchen, wow, Huna, Tantan. Never saying. Me frɛ Alaska Star Enterprise. And one of the chemical, ebe 3D, edit 3D epoxy, and wallpapers. Ebe design ya, I had my 50. And then I'm so crowded woman more. I can go for guess you. One more important. Alaska Star Enterprise. Oh, Kumasiadum. Prudential Plaza opposite to Hua. Akranso, Tiptoe Lane, opposite Circle Mall. And Wakaishi, and Next Kamisadanamu. A Benny MTTD. Fre 0200 281 080. And now 0248 315 258. It's a malaria. We're drawing a time herbal mixture. So would this year yare? Na wo hia moja ana wakwa awo so na yesi wo hia moja kwanhia bi asi ye hia moja e de abo obi ukita usika no wanya bi anto ebe ya rehu ye mpese bi beto bia enunti love any insura aken ye ho bom atai comfort not blood bank echi eto nsa e de afra wo bra ne enchi moja emfansie ema daate asemunti erade ya domo a ye echi moja e de esie amadaate enti bebia wo bia bra ne enchi moja emfanye afoforo enkwa so ne nso memesada na eye memene da December bosome da etoso enan eye love insura fm enimu heyi anopa no nso pepepe na ye de akron so atade bebrebe koso Bemenuane, ye better what dear said ye be ya umoja wo betcheno, wo besign asene mabim. Sir, blood donation exercising your number 1 account radio station Insura 104.5 FM and a love 99.5 and a edebrel. Abwa former so asini bine. Madam Katrin Herbal Clinic, me say what ye ni correct. Me ani pa mako babura henu na mahu say what ate wani. E wo me say nya ni fra bia na otena twanse de na wo de afidie no hwe wani no na wo se wei meti na twanse anu anu. Nanso kranya ni yade nko a o yusu nhahai homeopathy and naturopathy no enti ba bia yade de be fa bia se stroke na ye wo pressure diabetes typhoid fibroid awodro onipa kuma ho yade bia Madam Katrin Herbal Clinic wo boadi ba fa ka o Roman hair ananka kwa no so wotra kantin pro no kro no a enkwanta na da self filling station anim ho a no wani senkra no sani fa so Madam Katrin Herbal Clinic wo number na frɛ won sesia 0278626262. In Rabna, I hear there's some good milk in Ghana. Do you have it? Yes, I have. Pura Vida milk. That's what all my customers are asking for. I beg, put some for my cocoa inside. I hear say it be correct one. It beats so much. Every beverage and porridge Biara Mayeno. Pura Vida sorting me out. Wow, tasty and creamy. The shocking thing is, it's only 2 Ghana cedis 50 pesos in all shops and malls near you. Wait there, 45 milk and Casapani. Pura Vida. Great nutrition, pure life. Wakuma yadie udi chinache, stroke, severe headache, and sansa gu widie yani. Ninyina wanu ye a new life homeopathic clinic. Ojonson tentem. And now Bema muna yemre. Bema and your bar wontimi enwo. Wonai anyone sa ana wati yaw e womana. Ninyina a new life homeopathic clinic. Ya wanu ye prekope. Ya wa doctor for my bilise metron kropo. Ya wa ultramodern laboratory and scanner. Ya de aye juma. Physiotherapy and massage and also a bosso keke. Ya wa tasmanso. Ben A Life resident wana frayin. I was 0203 335439. Let's toast to better days. Club and tea. Wow, Charlie, that tasted so good. Club and tea. It was like I wasn't even here anymore. And I'm a water. Never. Club and tea. Don't miss a drop of Club Beer. Grab a bottle of Club Beer for just 6 Ghana cedis. Club Beer, brewed with quality for your refreshment. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved.
Adofo brako entia de Dr. Amuzu the Panis doctor ni meeting no besi na fe obi a wasembisa ana dance no o ma ne ho nye ha first no me sori no pa na maposo nyina ya memre me sori akwa adwuma kra no na edin nanso bensa bosumi mienu ni a me France nom Amuzu P no eno ano no aka ne no se me bosumi so a na me nsunu gujam nanso obi kire me Amuzu K ma me de fra Amuzu P no bosumi ne so a me nti ya obi a afei me ya fru na keka me ni nyina so ajan Amuzu P and K ano no na malaria ha ma papa po na moyonku bi eno che da memfa Amuzu Herbal Bitters emfra Amuzu P malaria no harabasa Amuzu P and H eno no ni wodu ban wayare pie nie asema muta kan ne se ni moja ntimi ndi afusane Dr. Amuzu ani so se moja ntimi ndi afusane eno ani Amuzu Garlic Bitters ani Amuzu P PNG no Dr. Amuzu the Panis doctor ni nro eni edi ho adanse eno wo se wo penro yi bi atua enro so to so bia mu ana afra no e wo 0247 776743 Dr. Amuzu the Panis doctor mawuje hio chanlo. It all started in a bar one night. Someone tasted something new. And soon the news spread like wildfire. From place to place, from year to year, and today, more than 20 years later, everyone believes in the one true bitters. Now it's your turn to discover why. Alomo Bitters, celebrating 20 years of countless authentic moments. Another quality product from Casapreco Company Limited. Drink responsibly, not for sale to persons under 18 years, not recommended for pregnant women and lactating mothers. This advertisement is vetted and approved by the FDA. It's some malaria. We're drawing a time herbal mixture. Ayen sabe pepi enim di fo afa abe fo kwanso di nientini herba mani nuaba afrafra aye. Ayen sabe pepi a eyede na nechi yanyo. Ni hwamne ne dem mani dem sonko e we bibi mebu. Origin woman ya kaitete. Uhwam na wo de kire se ufi nua ne nuaba mu ampa. Origin nsan abe fo aye. Roots, herbs ni fruits wo kama. Dominiansemu wonton mani pa woni nfidu wotwe ensesa apemfo no. Ejedi enkratwe FDA ajetum say. It's some malaria. We're drawing a time herbal mixture. Me say, man, nantia. Me ujumaku, bet me the necessity was say, medium me to boha or how be any home. As a Rancash Ventures, da. Ube PM or Rancash Ventures, ye heard Biana on see two so why, but Anansi Emma, say boho, who see, and don't see a yana come at the mouth. Who so the Kai say, to me, show me near tia or how be any actually, and or how be a no, Ubenya or boho hono Kai, see a veteran at the amount. And Yanunqua Kai say aluminium glass doors I would be with the amount window any stainless balustrade nina ya dia ya kwada remuti ya mawa e fimba kukrani ho kai say ya boro so de and the phone boko and phone baby awo and it schools I would do enyumaku ankrankre any communities I would do mo frere Cash Ventures no me yem odwuma na fama mo ye chi kwan e wa pem so de duako and mena kwantempone so from 0553 631 198 and I bet me WhatsApp here 020 827-5260. Lina Energy Tea, yeah, natural, herbal, sugar free, like a friend me. The problems in our shim. Black. It's not dark, it's bright. Black is rich, black is unconventional. Watch it come alive with a life of its own. Watch it swell, buzz, and bubble. Taste it, full, rich, and refreshing. Given to black, to gold, to its energy, its power, its potential. Drink it in. Guinness. Black shines brightest. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Asuo kwabena sije kan yampa wasi onipa nye asuo ubuonie enunti ukasate akomfo ya bia sanya owu ana ya nimguase komfo ya bi onfanya midin emapo ono enesese nke friend se onyame nipa ukona suo ya onye affordable by force onkasa tonku toye omaloto number onye fasika bagiska obi a opese oye sikani no da bia wo hia nipa di onupa a wo baba ya mamre no manya sika butubutu na kai so baba bedase enye fasika bagiska so adwuma mu na ade benya wo ana benya no fomo wo da se wa yeska ni upemoti ade ya adwuma ana antwuma stroke edam moja
so asichire yade upekunu anasa wo pawo ya bodua anasa ya tuwa atwifare na ya na nkoda anasa honamani yade na nkwa uba asuodu matete wo disra so aneko ana wo dobnada oyo obatankase a wo hunu nyankane akunafo omobo enti wutanu a ebebu abowa minya mi di dwa na maboka ene ye bia da romanti me kwa China ni Dubai maware so aso yesi edi adanse ade abache aguna saman ukwa wonsa nifa so uba wonsa bonkum so ana afa na homatrufo so 0243134535 and 0547963028. This malaria, we're drawing a time herbal mixture. Let's toast to better days. Club and tea. Wow, Charlie, that tasted so good. Club and tea. It was like I wasn't even here anymore. And I'm a what? Never. Club and tea. Don't miss a drop of Club Beer. Grab a bottle of Club Beer for just 6 Ghana cedis. Club Beer, brewed with quality for your refreshment. Drink responsibly, not for sale to persons under 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Not a crown any penny out of you. You're a one, not a near way. Now, we say, Toboy, the empty come home. My fatapia, about Ciano Pano, malaria fever, Lontavia, loss of Africa, Lontavia, say a Punua, Lontavia, Wonamia, Lontavia, no Matuna Sound in India, Eva Mixture, Tapia Hepa Mixture, Usunumbi. My guy, so I finally gathered them enter in office. Straight to in there. I say hello. You should say hello. I say, you want to feel my shirt? Hey, where you go? Then I say, it's made with boyfriend material. Vibes, what? You need vibe? Vibe King Kong. Catch the vibe with your squad with the Guinness Ghana Vibes in Kwa promo. Win guaranteed instant prizes whenever you buy any 3 bottles of Guinness Foreign Extra Stout, Malta Guinness, Origin, Guinness Smooth, Star Beer, Heineken, or Smirnoff Ice Pineapple Punch. That's simple. Buy any 3 bottles and win airtime, cash, Guinness souvenirs, or free drinks instantly. That's the vibe. TNCs apply. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Asuo kwabenesi je kan yampa wasi onipa nye asuo ubuonie enunti ukasate akomfo ya bia sanya owu ana ya nimguase komfo ya bi onfanya midin emapo ono ena sesenke ya friend se onyame nipa ukona suo ya onye affordable by force onkasa tonku toye omaloto number onye fasika bajiska obi a opese oye sikani no da bia wo hia nipa di onupe a wo baba ya mamre no manya sika butubutu na kai so baba bedase enye fasika bajiska so adwuma mu na ade banya wo ana banya no fomo wo da se wa yesikani upe moti ade ya adwuma ana antwuma stroke adam moja so asichire yade upekunu anasa wo pawo ya bodua anasa ya tuwa atwifare na ya na nkoda anasa honamani yade na nkwa uba asuodu matete wo disra so aneko ana wo dobnada oyo obatankase a wo hunu nyankane akunafo omobo enti wutanu a ebebu abowa minya mi di dwa na maboka ene ye bia da romanti me kwa China ni Dubai maware so aso yesi edi adanse ade abache aguna saman ukwa wonsa nifa so uba wonsa bonkum so ana afa na homatrufo so 0243134535 and 0547963028. See, for this life, it no be black or white. It be black and white. I never see any whiskey way they make sense so. Every hangout way they jump, you they rap live. Smoother, you be smooth. Taste to her, it be amazing. This whiskey they make my squad 70cc, we all be better together. Well, you know the cost too. Just 40 cedis, back you day form. We always stay ready for black and white whiskey. This advert is FDA approved. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This malaria, we're drawing a time herbal mixture. Eshasia will be a yanom and Sadakwana Jubi.
abranchi bi dibibi foforo bi kana no ehono a ne tenese wo jatana every sabrano fi sanuma se konsanuma se afenko afemra besinne enfie duonu ni echirenie ni mpam pempima giatum se eye betes mu betes soronko afen edu wonso so se wo be ka hwe hu sentra alomo betes edim finhie duonu de kaimre pakrogen ensa emutia free Casapreco Company Limited ni binye susunom yantoma obi a wonya mfie donwatwe apemfo ne nya wo ma apananofo enkrato yi FDA agiatum Insure 104.5 abodo mrenedru na abodo mrenedru sa eye nhranko a enu timi bi sasa den na wo wonsem sa ye sika sa ye dokodoko de sa ye emo sa ye anwa sani afi bia moye mayenda no afi we nsuso ye krado ye hyase ano no ye agege ye neoma ano no eni ti beka me ho na ejanka enenje na okunanim bi ensre na mobroni bi so empepa nani ho ninsua eye insure bodo sani amodum ye da afino no mane yensesa no say yesika nkwa dia 0550 068822 0550 068822 edi ebeba eye insure donation na wode afaso say no ma na opesa wode ba ye be pese ye beba wo nchen na ye hia one on one ana say wode beba ye dwumam ha insure ye wo top high eye take kwantempo no so ha na say baby awo no so neoma ne doso a me pa cho fra me why 03220-83570. Mo frame ni mi dru wonche ni. Oyin faside ento nkwada ya ni na ejanka wo hwe omo. Ayen sa pepe bi enim di 4 afa abefo kwanso di nientini na ba ma ni nuaba afrafra aye. Ayen sa pepe bi a eye den na ne chi yanwo. Ni hwam ne dem ma ne dem sonko e wa bibi memu. Origin woman ya kaitete. Uham na wo de kire se wo fi nua ne nuaba mu ampa. Origin sa abefo aye. Roots, herbs ni fruits wo kama. No nyansemu, wonton mani pa woni nfidu wotwe. Ensesa apemfo no. Ejodi enkratwe, FDA ajetum say. It's malaria. We're drawing a time herbal mixture. Black. It's not dark, it's bright. Black is rich, black is unconventional. Watch it come alive with a life of its own. Watch it swell, buzz, and bubble. Taste it, full, rich, and refreshing. Given to black, to gold, to its energy, its power, its potential. Drink it in. Guinness. Black shines brightest. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Insure 104.5 And a more day in 104.5 FM Mutie, we are some Samsung Museum Mutie headquarters, and the end some does a poor ahimfie. A brand to me some more cover. Yeah, yo, and the opinion a year one says yet. Me pacha, Sikanaswa ama. Sikam, Besina Yakasai. And the Akasa Mabo. Me pacha, Yaboka 8,000. And Kaniska 80 million. Me pacha. Ogobosia. Me pacha, Nina Bessia. Sisia Menocase, Kuku for me near the Siawa. Sisia Tiwi. And Tina Broane Sinis. And Sisi no. Bermani here is one face Cambre. So I'm between the can and Yamay Admo, maybe she or Burpen or Confu ye be dear. As I'm not yet here. One between Cana, Nananity. You be not watching it. Or not so winning shabby.
Timemane na watch me, man, Tish, Amanya Bishi, or penny or her idea. Asembia near Chiribim. Unless I was showing second for you be a just a labor until Ubishana pair. Oh, Yanko Pony, Yanko Pony, I'm an eye near my. Hey, Yanko Pony, Bibia. Yeah, the enemy Musima Beshiano, but Yanko Pony Musiquasi, a bone buoyancy, and Omi Beshiano. And Tinoswan Betriadia, or no so wouldn't be and Yepepe. Johnson and Cabin, sir. Medase. But if a bar come for you be Adiasala. Ready, Wasumwa. Wasumwa. Also, I never who idiot. Mamma dear. Ready, a fashion. Turn up as watch. Nemo ye pusoma. Nanny open your funny quadro or him adding come. Name not any or 1,000 ready or 1,020 near cooking way. Adia. 1,000 to the coin. I don't mind zoom. Ready or 1,020. With you. The woman say. Yana nipa biani and papa. So what to me a kunipa mua? Ebia one sheda. I do brebre ma about eto. So one to me, Uncle Young who be bia better sene. Let us often a sad dear. Do maybe I know deal. So tell you quite and casman crop for cram. I'm going to shake a crack. Yeah, somebody can not your body and free. I sit down. Okay. But oh, so for being a can was a Barbara, dear, when you is a Barbara. Now, so Yamia some dear, and Yaman was also a boss, and near Manina. What about the first one say, I dear Muye, and yet, Nemum, Ebby and any panel 2 quiet, when near. It will be a song, man. Your producer said they are different back on for you be Agia Sala as you know. Same Pusoma, now you're 1,000 tea with your 1,020. Aha, not any income. And I'm somewhere cover. Yo, be microphone ka krawati. Kramudak na o se abasa. Eno yetio. O se obani fukura mfo ni ehu. E bani fukura ma fama ni ehu. Oh. E ka branti kura me mama chima mi husi. So a sheda, so a sheda kura no. Besi na kura mi nimu no. Eti sa branti ya de. So ni musisi papa no wa ya de a. Ani e da nanim. Se bone so no wa ya so de a. And a minute near Sambia, I Becca. I said, Munina, Media Bedam. And you know about all saying every moment. What also say? But you only trust me. Oh, my own moon could know. 12 when you grow, if you grow, but you didn't call Quaman because nobody on Facebook and share 104.5 FM. Nakohema, I need income. A yabra hosem. A yabra hosem cassia. A bessia no bata. I won't soon. Unsunum. Misrumwati. Oh. Misrumwati kwaku. Ejraba kwaku. Mogufu. Oh. Misrumwati. Misrumwati utaziti. Minuni asem. Waku mi be ya chema bo wati mi mami mi kwaku. Oh. Misrumwati. Misiefu nu ekwara ni do so mu nanyi. Oh, ajaku. Ejraba kwaku. Mini me kasai o. Utaziti. Minuni asem. Ade mo no ma ye wo ku mi ba ya sa. Mama kumwati o. Mama kumwati. Mama kumwati o. Sefo ne wa ni kwaku. Daba kwaku. Utaziti. Utaziti. Ada. What is saying? Yo, kojo ohimini. Yeah, could you be be something from we are seeing some so sure 104.5 FM oje me sure mami ani di nkomo e wo chemua wo di taxi abon babema akunu ya asemi kodi aposi for ya twensa fra wo koye na buja ya se omo de omo mpema nso bia e kaka mabo nyina omo de yetua na afi adwobre wo di 1,002 ekoye ina mi se nka 1,000 tinka 1,000 eko we do 1,002 na ekoye abuja se we de esua fa bi ka ho efi omo anti nka biem aye wan siasie sika nso ama 1,000 kojo heme wo kire mu sai Bato. The janitor. I don't see you. Kucha police station. Ana, you know, I see ya.
but that kind of come on, no. Openi, the family are many. It is say, the Minya and Amedima or Monanka Yampa and non Padaka. And see me on a young better. And almost all month. It is just a me, mamma, Bibia. You know, say, almost the way, but I'm the Abaya Pemsua. The patrol. And just a be a buy and many and free with the also. Is it Tomia at all? Said the better minutes, I never to be a in some puzzle. We are the thing. And you know, I know the Okaya and okay. What are indeed? Who catch your bush and says, Sikari Bromno, Umfantaka, and Siomodiciano? The patrol many opening now, they report no by no. And now, could you have this penny? And I'm this commission and Zana was it. A penny goes away, and Okachom says, Sikano, Monfort Dodaka. Oh, Mr. Omoni way, I'm fan support to actually the Oniaka. I'm on support to the year not an American. They say also a confront Daka, no one fancy on Modician. Yes, and okay. The patron. I mean, Busa said, Okacha Bushan said, women fan Daka. Now I change my Beffy, and I be on my messiah. Oh, me patron. Yaman Kwan, I'm a one, I'm a guy. Oh, and you know, sir, I think we are as a bano. Mean, I say, as I am a. 1,000 o catch my mini banda bush says 1,002 no Monfanto Daka and Fancy Modiciano. The patron, I'm a in Yano Saka train, sir. The Panicho Calamin Sandimana was a one pet. Now, a ban is one of the Sony carbon this year, Kumu, and I'm been out too far and now relax. Oh, me patron. I know the question and I almost got on 800 no. Oh, mammy, I will say 8,000 and more. Me pa, me pa, means you. I know this is Uncle Hobio. Some new Agia, Abantia or Kata. 1,000 Tiffany Sawuna, Obidika board this year, Kuno. Gaben, there 1,000. Anna Meta say, if you patrol, I don't know, may Martin have something to say. About air, Martin. And you know, minty minimum, yeah. Oh, tell the American say, as a mercy first, so be a car, the car, a ball, Berkuno, 1,000 tea, Nemusano, and Cabani Day, and 1 2 days you'll be 1 in Cabio, 1,000 Cabani Day. Opening a metal say, the patrol. Any part of the car or say, who is Caramamia? Opa, brow pass. It is going to do to me, dear America. 1,000 to the Musan say, dear, see, first, Tabe, they said, I'm going to Cambodia. Many problem. I'm going to oh, many problem. 1,000. A man, Yanson, yes, himself to suffer. Where is he? I know the part of you. What the car catch me? And yet, we are all coming and me through. 1,000 yet to suffer, yes, himself to one. I'm a patrol. Bama, mano. Is there any panel? I can't catch me there. I warning me. They say me banner to be busy or one hour, and I'm in a maya, and now 1,000 years have been to me since Cabasa, but Chimicha for no being was a city. 1,000 went to Nancy. I said, okay, no, if I thought Michelle said Friday, remember. Oh, bye. Friday, remember. I meant me, Ama. One to them, and auto Muncas and Oka Bicham said, be a bibina, and coming to me. The pastor meant me from one country. Are they? Once they are offering me on the Casano pay, you know, and Maria is the on the Casay. 1,000 only baby. Only take. Get you are any other than find your uncle. Asemi aye kan enye akoko bi o nya ponche nya kraman nipa na odika abona kuno odika abo nya bema ne ba akuno me ba to me sa asem mfa ho 3,000 kwaman so no what your baby so dey say akoko bi na ponche mi no abona kuno 1,000 ti e do no mu twa wo o na wo e ba to o na wo dwen ta 1,000 me ba to o na wo dwen ta enye sa me dwen no
Wodi sika no kwan na busha ka so mu nsom no. Utu na si obiom. Eye no kwase. Wo ye dan. Na omo di kan won mi sama mi ma ho. Na me kwa akoye de ho. 1000 asem bi no wode sika atwa. Sia den say ano ne de ka. Wanko enti woda wo fili kama. So akum nipa. Oh, oda me pa to. Me ka so mo tell. Akokọ kra na mo ame ka so me de ka akobo no. Anam de akobo. 1000 woda. Ẹ̀wọ̀n tó náà bá. 1000 woda. Oh, ọ̀bẹ̀ni kásẹ̀ ìpàtọ́ deɛ ɔyɛ ne wo kan a yɛka yi nyinaa no asɛ mehu sɛ deɛ wopɛ sɛ wokyerɛ. 1000 ti woda. Wani kum. Oh, ɛno deɛ ìpàtọ́ ɛwɔ nyame hɔ. Wona ne wɔ nyame hɔ. Medan. 1000 ti wase sɛ asɛm na mehu sɛ asɛm fa wo kra. Sɛ ompɛ bi kra no wadi. O ka no insurance. Dabi o. Me pa cho sɛ deɛ waka no. O ka no. Why you sure ka no? Me ka. Me people bi bi adwuma. Ka no ɛwɔ insurance. Me wɔ insurance. No Robert. E ko dia policy for na akɔ insurance na sɛ no bi da. Me wo bi da. Me ka no ba si ye no sense of gabai me insurance bi adwuma. Nti deɛ o ka no sɛ abusia kɔ insurance no. Deɛ o ya wayɛ wi. Sa na pɛ sɛ ɔkyɛ. David. Ni that's why I'm in power. 1000. 1000. Me ba to mi ti o. O ko sorry bayi. Me ko back. O ko sorry. Me ba try. Ko bompa nya go fa abon nchew. Me da se. Me say o ko bompa nya go fa abon nchew. Me ba to aden. Ti dia sie se na aka chebu se na nwum na mu tie. That's me na aka che won. The Ombeka no mi tie. Asɛmɛ na wo de ka bom de hye kun no asɛmɛ na aka kyerɛ wo mo. E pato, de se na pato men kan kyerɛ wo. Afa me lawyer na PRO. Me na me nkama o. Dabi, where dia o de ba wo no. Enu ti mi hu aso ameka kyerɛ wo. 1000 win ka boni pa akuno. Enti watwa so no mo ko insurance no. De obeka waka wie. Dabi, me pato tie. Where dia o wi su say Omo ekobodua no. Ese obi a okobo obi dia de, ye nyam no be kasem. Nti omo nkobo, ye ntwa so. Me ba to an. Me da se 1000 ti. Sa 1000 no, 1000 no. E di asem be o. E di asem be ba. Asem o wiase manyina etie. Wiase manyina dansefo wom. Na asem be ba dabi. Oh, me ni. Asem be ba dabi. Ai. We ba ka se bi che, se kwame. Se papa. O si do jai na gu oni rafi. De ko pra ni rem fi da. Nti ka asem wei. Kai. Ana me tse. 1000 ti kai asem wei kai. Mami. 1000 ya so asem na ka che no. 1000 ya so ti asem a no ka che o tie. De minimum me ka che no anti so didi ni so kai ne maame. Ni so ma ne maame aduane didi a. E yo ni ne nyankopon tem asem. Na mo medidi kwan a wasi ne de me mfa nchew. Na me ni problem bi asa. Why? Me ni uni sa. Wọ́n ní ẹsẹ̀ ó nìyẹn sá bọ́kùn nípa. Ọ̀nà mi ṣẹ́dá sẹ́ mẹ̀díkà ikọ̀ àkọ́bó nípa mi àmì yọ̀nkú nípa kàtẹ́ kúrò àwọn ohun sá ìpàtọ́ rẹ̀ sẹ́dẹ̀ sí tiẹ̀. Mposo ọmú kàchẹ́ ọ̀sẹ̀ mposo ọmú kàn bí ọmú dẹ̀ níbẹ̀ nìkan ẹ̀. Abọ́dé kan níbẹ̀ wọ́n kú ọmú dé ṣẹ̀. Wọ́n ní sika kú ọmú sọ́mú nsọ́mú wọ́n ti ẹ̀dá ẹ̀yẹ wọ́n ń sí àṣẹ wọ́n di ìwúnú mu dá wọ́n kú aṣọ kọ̀ bọ́mpa ẹ̀yẹ kú fún abọ́dé nkyɛw bọ́dé bẹ́ kyɛw 1000. Ọ̀dà. Nyakú bọ́dé bẹ́ kyɛw. Ẹnu deɛ Mini minyami asam. Mate mi da asi pi 1000 so ne kasa ye. Ne mo asem mi sikai, ye beto so da bi. Me so mi da asi pi 1000 ti na ne yidi nkomo no. 1000. Opani kwadwo ohimi 1000 ti sa ne fe no. Sika nso akọ 1000 ti na kọ ye. Asem be da bi. Nko so nto di kakra ai. Asem be da bi. Asem usisi o. Kwasa emfa no kra. Emfa no ankeni. Emfa no kra. Odidi wono mo da. O feel good. Asem be da bi.
Sa assemble ba da bidia na yadu kubi seba soap mesra utie me waje atum se stretch marks na edunya ana crowd ye no aya nanse obema utie me oba sabre o ye hwe omowira ase ya de aguda asem achi kakaja ama omowira nyina ahya yetum ni nyina ye kubi seba soap nya bi na fasrasra wankasa na omowira ne so ebema kala na dane mretia wabim sanso na koko unam kankan obi kura odware wi anu oti no na no nyina ya ne hene wankasa oba wote nkase unufu na ya obi ewum unufu na ya oya kubi seba soap fasrasra so me sho na wotwepe wa bedi adanse sanso so na chese honamani sansanso anini so abedi nyina unya kubi seba soap odi bidwa na de bi srasra ebasa ni nyina bedwane atufo mo hwini nkwan Fred Mens Heba Samenko Apidank Misty Heba na ye nyina nkwaji ni dosopo ana ye mo hwi ni nkwa buadi jansi abusaya ntema Ideal College no ubowa bisa oji na dosopo nya ubegida nso anya bi e ya frefra oji ere ne mpanimfo ye omdi kubi seba soap aba 0243 784108 0243 784108 and 0542 102743 0542102743 engineer ko watchia kwaso no de kodin komo nemo we Rancash Ventures channel so say yen na yedi aluminium agro the person ye bia no Rancash for ye the diagro basa Rancash for no say with the French aluminium works so the day ni na Rancash for the so for the to be kana bra tisi come the person ye bia no Rancash Ventures and them say one of them the voice ba for ma ya no fa engineer and so you to go home you to bra organize my easy so we also ka for so ta enjoy the survey ni na yebi na fe you to so I got to the project uzo watu if you want to say wani mankoye mwabu mfumba wa wonde aba Rancash Ventures isi se kama ni mwabu so na project kama ifini ya wetu biengi na meso to bo wa but Rancash Ventures channel so chonito we say Rancash Ventures so a glass door windows balustrade digina Rancash on esoko you are feel no affection to bra e di mahezi so kama na oni sika mu ma ode koya ye mu akonya wotu kaka we say fana nyina yidi pa Rancash Ventures chama ya kase sukufo kama za hodo krankra ni maku ahodo ese mu to be kan Rancash Ventures Rancash ye ne yako yo apemso idi ako ani emina paso pe we say fa apemso idi ako ani emina paso pe mo de huza mai 0553 631198 0553 631198 WhatsApp 020-8275-260 020-8275-260 Rancash Ventures Evangelism for Kingdom Living Mr. Ojimedie Pekman Kumapani Adebo Akwen where Archbishop Akwesi Asari Bidiako onu prayer one na ye bandania or Evangelism for Kingdom Living as a form because also the bandani Chakam ti also ye bandani and I see Okwame asemsi ato Missy one na ye bano deni okay just what ye bandani na mesrao me no ka say one the side general overseer our Resurrection Power and Living Bread Ministry one eye Kumasi Council Christian Churches and akabo e de dwumadie we e ba ya kwem say the Evangelism for Kingdom Living na dwumadie asenti da so wo say enompena ho akokwa no e be say nyankwa bi etimese say ye nyina ya via ho hye dwumadie we say mu na no krani nyame anim ebubuafo ba so ni frafo ani beti sanso na akwada na bia ye da so de da so de omo kanya asani nyame medi ahia na mesre antufo akuru nyame tri bebre ena eba ase Adamleku Eba Daughters of Glorious Jesus ena fe Dina Hamilton ena Hannah Mafu Ankrato Dina Samoa Kofi Sapo ena fe Selina Boatin ena ntufo bebre etimisraw dwumadie ehya ase bosumi ayomu ne de toso eye aduonu enan eda ukwade di anim ya na fe abawie ye efiada ye bosumi oni de toso aduonu ensia etimesre se nyina ye nhya ne so se anwumre no nsia bia na afiti ase anwumre eye no
nkron na ba awiye tie nyina ba bibia uti bia mesrese wankasa basis begyina miamia na obi bisa se ebe no wehin mesrawo Heroes Park Stadium Heroes Park and adwumadie ebekoso mesrawo enchemu bia trawe so no frem penim for 0552834388 0552834388 na watimi enya penim for the evangelism for Kingdom Living Jumadi eba yakwemu. All right, me pacha way Scientific Herbal Hospital. Say Allah Shafi. Nyakubo ya isafo. Wona go for Fever Mix abadwa so bia numbi. Pacha bia bo hunam duam. Ni manko ye apose sakao. Ohun wo so maraka san. Pacha do ni ba ko pe. Fever Mix. Fever Mix. Fever Mix. No na dey say utipayo so du matuo. So ye basa. Asrobe Fever Mix. Na say okaye. To be kare ko Herbal Bia Gana for Nina, you're too apete, Okazope, Fever Mix. You're too apete, Scientific Herbal Hospital, Kumasi Kijitia, a Benzu, and a Ben Adish Market Ope, and Achima, Techiman Kumasi, Okasi, Fever Mix, and Noa, and Unia, but in short, FM Musabekabi, and our favorite of mine, 0277 001234, 0277 001234, and 0202 488 588, 0202 488 588, 0265 902579. And it may be Basa Mahino, as will be mother. Your friend is saying MRA. Already podium at Dagonoso, Rearia, and Hintabia, Una, watch a dry Fansano, or Scientific Herbal Hospital. I said, what Dagonoso, Unipedia, no Chede, Sefata, so Semfamon, do not enter that hotel. The San Machino, if you be and I be you, and Scientific Herbal Hospital. Africa nyina eba ko pe efene MRA Tobrika na koje unkudi free plus dom e bacho Fever Mix onyame ne ya safo ose Allah Shafi. Road Safety Management Service domo kanyina ne se samre wato hyen me cheka na wankaswa agya atum se emuno obi kura de no chese agozo me kanisa na ya leche kwa asabeti esi trogo so na titigu mesrawo de Road Safety Management Service ka chiro nyina ne se eno me nhihye na ugusu a wutu kwan wudi akwani abodi atrentwe wo yakwante mponso no ka ne je hankuro na ka kwan mu a ya betwe de akosi fitam ba bibia pese yemfa nkosi ne de akosi wa ma ya wunties ka bia etimesre se dwumadie we de fa ho kohiem ne de da so Road Safety Automobile Assistance etum pewe upedie ben emra no ne nhihye ne so broni bia wo su atwika o se fofulefo na tesefo pa etimra ne se ebia na wankasa op basic package emra ne so betua just 50 cedis na no basa wo 20 kilometers once in a year na chese afimu ni nyina no e wo se yatwe kan 20 kilometers edivanse me makotwa 50 cedis ni yatwe me free doso e ba asa fitema akam 8 kilometers ya Road Safety Services omu edemeka etishane nso saa so na otimi tua 100 cedis and what the package e fe no premium package and nso so omu de ka 30 kilometers twice a year etimesre fa ahoshem ba bibia aka no bekwa akoka bia ye betwe ne de akosi bia opese yemfa nkosi no e wa bra untua sika bia na emra ne se wo fa o tetefo na no amiamia nani ase *447 na for the 160 hash na for akeke o keke na ko option 3 o select ya chesemra na wadi so no sika kuma bi wutua ne se yeso mu bomba fua e ya frefra no afre penimfo 0594 603 888 0594 603 888. We have Black Friday Franco Trading Enterprise. Yeshasi, Saka Hubium, Yedi Kopim, 29 November, Yeshasi 22nd, Nadia Kobe 29 November 2021. Amazing discount at the Brewo, Franco, Ayasa, Mebacho, Franco air conditioner, 1.5 horsepower, 2.0, Nafe 825 horsepower. TV, the other we are seeing Honum, Nipper Jamas, which down chain. Yay, 65. Kama nina El Franco asye Black Friday de beto bia wasye bia no say phones accessories nina ya tedeso say Black Friday ye sha say 22nd akowie 29 November 2021 obodi apuza of moye 0245 316969 0245 316969 and 0560 684147 0560 684147 and 0501 52
5698 Tomikako Yesha Bako ewo Ejabancho ewo dum na fe Challenge Bookshop wa FM chaho Melcom share mu and a Prudential Bank and share mu Kejetia New Market Bako so Kufo Clinic and share mu so on Sabekai Black Friday at Franco Edibrewo when you go Google Play Store they go down the app no Franco your website francotrading.com so from Papa Fie anyhow Menuka say Ignacio Plus Pharmacy Limited. Omudi enrobi aka boma bedwaso na aka mienu ebom eye temptation no krani nyamianum yade bia hinta ni paduanum biada ebedwane na afanya fa hodie na wudi adanse obi create me obi bisam say enrobe no omudi abedwaso eye Ferromin 12 capsules and syrup nya binanum Ferromin 12 capsules and syrup. Nanya bino numa enuani nuro nyina bi wom ya ahya ne ma enu ntiesie ni paduano moja ne bedia frisani yi afi nkwamwa no ebenya hoden akwatia yade ahodo nyina ne nyanse iron wom folic wom vitamin wom na vitamin afam no your vitamin C sanso na vitamin B1 B2 B3 B6 B12 and afi copper magnesium and zinc calcium suwum it mesra yema mofra nyina sanso na mpanimfo emrewafo munyina sabre metwa drama wa eye Ferromin 12 capsules and syrup kanemiyeru nyina ebom na nsiesie onipadua no it mesra atufo titiriu wo to baako dia pharmacy herbal center and drugstore ahodo nyina benya binemom mesrawo Sabra me no kasei etufo dem bebohwi na mako Ignacio Plus Pharmacy Limited e was Santasi ye ne Allied Oil e na edi animhwe meso ya frefra mpanimfo 0243 530172 0243 530172 Kebe bedas me mo so mi na afemi ko otwa fa so enkodi nkomo na mi asemi ohwa 1000 ti hemfa no ho wan shira de na so de ka kunipa emfa no ho period so you know kwame mamen kan se hwe o man na ya bedim no kame se ye mra no echi emwanketwa no ayese ntentan echi mwanketwa na eja akese no hwe eye na nka abusian omuwe sika pa so mbetwe manso a ka 1000 ti se bi period so ntimi ni sanse hunu we wu hwe ena o man na ewom no me no ka sei on se abrantie nka sei mo kiremu a ne nkrata akwa wo ka no o se na awu hwe kwame mamen to case susuma fam de obetu asai susuma fam de wo mu so mu ja ma asuo mu kware na so na mu fa ko hwa nkwa hwe asuo osimfa no osimfa no osompa mu koku no mfa no ya senka yare small boy bia so ne mfe no wo dwodwo a ko hwe wo mu ntwe mka sa sem bada bi kanu de message se mutu sa na mo no ya mabusuafo nyina mu ntu kwan be ni ba bi kura na makotena asuo so de ni otimi ye so anya no agina so ka se wo de ka abo obi ama nipa no saa mere wawu onya so ya da hospital na wo de odidi enom eda ya mafufu a ubedi atenam awe nkasa afifi no yi usim na de oto do nsafo afuru so eso o mbeduru anim mfa nche o minim ni otimi ye stroke bi kura no ama na yire no edi ka yire na no fa edi be 2 days no so ntua na monko yoma na so ni tini ne ko ni nyina na fa no fa ne be ma kura no ayire na ka ho abufu samba no na me de because edam ene etwere yi baako on kan nyina mom esuon kan nyina mom fama no hwe na minim so obeka se me de mfom so na bai me kwa me metia me wo me license me wo bibia kama kwa me cap kata ewu ya me mfam sam ya sambrema na makotwa na so so me de cap obi a heavy nti me ne abusuan be din kita ho akopem se ye be pa no krabe na fe akira ye di so de cap abo akra wo da wo na abo na dia wo de nam se na menimu nisa de mpe bia monye yanu ane se na mti kotokose brana ama na chese nkranfia sa ponware Ghana hamra no kaya na nkia remand no be 2 weeks on komra okoba ne sama no 1 month 2 months na kadidi mu a kono ankasa ko hu panyi obegene ba no we say apostle for mu say asanti achimdwa so mesra wo mu dwaso apostle for kwa me mekọ me ko hweda aka no ebo saa ma bofra no na ma bisa se me ko saa insurance office na omo hwesa mu no mkwate me bisa se da ben no so ko renew ne license and insurance no ubekom no obi di adwa no obi kutu adwa achi se policy ni na nya kakra tafre no ma ne guidelines wo de ko ne kwatwa foforo me backdate no enyankopon so kwa me ho na asem no wo no
maame bi a ono ne ma kwa wia obi ba nti wo so o tenifa wo tebenkum to na ntintin so me ame hwe akiri na ba ko dimni ko so obi ba mun kan che ba ko dimni ka ma obi ba wo se wan ne ba wo se sesi o ma we ata hwesoro nyame ba ho na be ka akiri sanete enu nti media da bia me kama asema me say heaven ti o me maduru wa wie na wan na be kama se hwe mpusu 1000 ti o ni so hwe di no 1000 go minim se fe no 1000 ti nim na mun kwa asua 1000 na ko asua nim bibi ko sia ba ko me se dia be ya no mo amba be dia dan se wa so to ko nyina nsam ko a enko so beto so ne mun ntumi kan me ko watwia fo aso e kodi nkomo watwia ti wodin wo se he ko ame gongo ensema no wo shepa yey afia no hia abani ka se mu akwa ba na ho ti say watwia herbal center ni watwia herbal powder da ceramete pacho e ho nkomo na e betie obi anko ti bi wate pacho boy nkomo ale wusuma menche watie fo nyina na me ra ho yi pa metie de ekoso hanuma nipa nye mame fa nko otwa heba center ya so ye kese na okumase maku abusua kruwa junction ho na otwa heba center ya so ye kese no ho na se wo pe otwa ne bi aton ana pe bi ato agu hospital na clinic na ba bi abeto bi bia no obeto bi ye de ho no mo bia na ba ko pe na wo pe ato anom mienu miensa so ba ho no ma ye ma bi eto na ato akwa nom. The numbers no 0551 22 82 81 0551 22 82 81 and 0591 56 55 57 0591 56 55 where your numbers are Divine Hope Herbal Center they do a reference Otria Herbal Powder ebeja so no edi edwuma awo ya share ho no ofra benyam panimfo no makasa na wo haw bia eda wo so no wo ato monim no mo wadi hu nkomo na omo akyerechire mu e de akyerew yesi otwe a eyede ade eyenua hini enua ban ahaban dutan no nsini nkohini ene akeka bom na ya the powder mu hu na de bebia so esa yade be mpo na dro isa agentre ha de bia obi so ya na otwe me kan say me kasa me kan area esa ade be kye ma ade asa chance ndia na di ye do so yie na obi ya na mi kakra bia ehu hia pa na nsen ayehu na Ghana for etete yen esa nnuane ahodo aye die esa se ye nnuane aye di sese nyina ba ye chemicals and the body akura ye dua ye de adrogu so menkenye de adrogu so banche de adrogu so ba aka na ye wo ye kura ase na entesa ye do na ye dua na ahye ye pam na ahye na wi a ye dua ye banche na ye body na ye tu ni ano na ye di ye wi bi anim but they be chemicals and until and they are there so pass maybe the pressure I there so na etete ye di ni mako ewidim etete ye di ni ma se moja broso etete de bia ye nam hono ma da ko na hono na otwa hwe se no nyare o no yare pa ye mako ne widim ko pressure no wo so a enya wo ya ma won se hono ma bi ye dey eya wo ya ba eku hono no da ko na hono ma twa wa cream why dey wo titiri no mo etena awom wa broche sei pressure na ekom pressure your body wo ba and say ubehu say pressure na ayew na ye de to adro sei kinkuru a adro no enye say be say yare na to ase o na de bia ba no adro sei an kono nyina sa na wo dey wo dey free wi ase yare body pa enti say wona pressure da wo so atete wache wanom no saa enja ye ya mesro aduro na wo hia be sa wo yade eye otwea herbal powder aduro no enya ya wotwea edini ye wotwea herbal powder otwea na aduro wo Facebook se sia ne bacho and the screen so ko Facebook and the screen so wotwea herbal powder oti ano no eshemu na odi agunsu shika kra bi mu na wan dey wanom asa de bia benom baako every day bia benom baako na se pressure na hawacha me shaw na otwe mienu etu ase fo ye wow obi a wo diabetes se che yare wo drupa na otwea na de ara be kan sa yare mienu ne yare bi a se tu se kukuru a nyame amo nkwa na nyina de bia benom adru de bia benom adru enti ne otwea eba powder be bia no man se wonum what ya se yen before ye de ni abidru na de hot to abrofo no na de abrofo na chi broni mpa bidro because nya na de no ye de ni bidro ye fe hot to bidro se be say ya de obi wo ye fun ya de a ano de ne atete na che odipe no ofe
onum so kra ne emu dwa no ene yemu tutu no ose osa aya no acha adura ohia ene otwea heba powder mesro empedro bi akiri kwan se yemu ye na yemu ada wo so watch atete watch adura wo ohia pa eye otwea heba powder adura ye ho nye de Ghana ba bia abi to adura bia ebi wo honom se kumase ena wo a ko Fredimens ewo KO Fredimens KO Colinac also Ashtown Misty Heba Samenko Fredina abi eto adro bia ebi wo hono Fredimens ba bia sa ne mo so ba ya hwe de ya hwe no Kumase Macro Abusuakuruwa Junction wo free Kumase no ne kire wo fen so no o si obesi da ba mesi wo Abusuakuruwa Junction wo si a entwa akwan no abrosa na ho na no bowura se ba ho pa ho na de adro ne do so po nyina ye ewa e le hwe amanfo pi obi akoko atetew Koko nti obi emoti Koko na ukan mankani yes menu abukari oye mosini na otwa na de maame no heba powder no na mde koma no na koko ha no na mo ha no pampa cho anwuma bukari ba ho ni balefo na balefo ye ba ka sala bi sala balefo ye ba kumi awa wow eya betu wa no do na ni age wa fili aya de ho adwuma hwe koko da wo so na atete wache koko nti obi yembom kururu se di ensuo beto koko nti obi tirase no wo so ya na ya asem koko nti bema jare na se di oba se bi obu ni nsa koko ma bema kwotara ya na so a se be ya oba jare na na ya asem se be ye ko de se ne to no ba na mu bie bie na ya na se be ye no kamtwe se be ye adura wo hia ene otwea heba powder mini ano man no mase mo ya na meka ne sen enam enura hodo a se ye de boy ho ban enuane hodo a ye di enti ene ema wo problems ema wo problem bebe wo mo ho enam ni ama no obo no obu ni nsa ne echi na obebu arechi obebu 14 days na ntwae oh wo bu ani se obu na ntwae obi so de eba na echi na ema na nsa na enti ensisi so obi so de eba obi abete ne kan wo area ho na ne ya etutu no is all repaint classes mesro adura wo hia ene otwea heba powder obi wo honom na himfie ho no ehwo asai ena mnu bi o de hye wo se wo de bɔ ne ho ba nti ase ahimfie ho ehwo yi nka enso bi gu no ehwo nye kama na na ba ahimfie a on pese obetena ahimfie ho no empo na wodi dwuma ho no wodi ahimfie oba ho na busu mienu na onsi ho afi na ato ne mpaebo sofo mi kunu jame sofo mi kunu me na wonni musa ahimfie ho ayedai asɛntia edura wo hia ene otwea heba powder free numbers no 0591 56 55 57 0591 56 55 57 0551 22 82 81 0551 22 81 debia me kase bema de wote ase a so ye bema enu tin ye femi doctor ejei ene titu ni asofo no sofo ni ne yere beda ama oba ne ho to nti Monday counseling, Tuesday all night, Wednesday special counseling, Thursday o kosunyan, Friday o techimai. De bia so for bompa yes abusu meni na iri nsia na da bi ko dem man o assignment also we dey oh yeah sa assignment nti de bia so for dwane ma me mesrem so fa no mesrem mu ntu aduru mu kuru mu mu ntena fie enti Dr. AJ de make ne say what say ari we nyina ada wo so no wo problem na ko ba sa wo ye be ma wo ye mre enti na mema be ho no ma o do ba ko sia 2 minutes o wie o to wo se kokuro wada nyame amwa na o twemienu on sorry ye wow enti miss be ma bo ye mre okwa 2 minutes wo wie okwa 3 minutes wo wie no mesra de me kan say e ma so e wo key me ma so e wo key oba bi ho no ni kuna tena oba no 4 years ni oba ne kan agyeida e wo dem oba bi ni mpanatra afini oba ne kan agyeida e wo dem be bi ho no ma oba hu say wo ye be ma da na so indomie obeto fried rice obeto shawarma obeto pizza obeto iPhone 11 wa nyina wata mo ba no na so ntimi nya oba ne ho adwuma adura wo hia ene otwea herbal powder dintina make say pressure, diabetes, gonorrhea, syphilis say ayo nyina ba so ba ma ba ye mmere o yin ebe fon ebe lengling say straw nti se opesa mo oba tiam agye wo dem de a oba kwan ne ye enson bia bia nyina akosi esie na oba no etiam agye e wo dem enti bia betie ne ye be ma wa ye mmere
ɛne ɔba a wɔni atenka ɔbɛbɔ no ɔbɛsɔ ne mu saa 1 hour ɔnte hwee ɔda wɔtetim sɛ bia wɔwu no mesrɛ ɔfrɛ me ankasa me nɔmba no woyɛ me a me nɔmba wɔdeɛ ɔfrɛ me a doctor wɔduro no yɛ sɛe doctor mempɛ saa asɛm no doctor mayɛ mmerɛ ɛno ano no doctor mayɛ mmerɛ my number is 0248 58 46 87 0248 58 46 87 where ye bema na oba oni atenka bema waye mre tim kaja opagya na ewo so na bukari crowd no crowd tonum mo me ne bukari mo sini wo na wo frɛ me me de ma no no me se ade achi ya anyone ba me fie no e ba to mo se tie bukari nim ohwa heba powder no mutie anyone ba me fie mo se tie bio balefo na balefo banka sana bisere balefo ye ba kumi awa nani aje wadu mo tia aye de ho dum ma why dey wo fili enti se bema waye mre tim kagya nam enura wonom se wo da duro so bia am waye mre a adura uhia ene otwea heba powder afi wo frame a mama wo size count time kire me doctor me wo 2 minutes me patch 20 minutes mate doctor me wo 5 minutes me 30 minutes mate doctor me wo 3 inches me 10 inches mama wo size and wo frame ya no me na ba de eye be ma ho no nko na me ye ho adwuma eno nko a 0248 58  46 87 0248 58 46 87 frame numbers no na kan nyina it sounds good screen say here Facebook and YouTube na any nkomo because ya share kase no e wo Kumase macro abusia kruwa junction ofuka na pass me kwabusua kruwa junction wo si ya besana besu wase no e ho na Divine Hope Herbal Center yedi aduro e fere say otwea herbal powder ese eja ne hyewa wa baba abibiduro mu Samson me das e beto enkomo so okay so wo hia otwea ne kruwa na hye ne wachi na kwaji otwea no wate na so di ho dance enya asem ketua eye wo jia sure me na me kam show bwana mo twea de na akonom kwame gongo matim to say pine stamp ne nie me das e ne beto enkomo so nya me gamo odifo ba konfo ye bi agia sala o ha onko agia Abrante ni ma me se omuni asembia ni opani e fe ne se o thousand kwajo hime eka papa no na ensem no ya bo achi ade amawo na utie a o thousand a ora no sa se hwemfa no hwentimi no adia Abrante ni ma me se bo achi ade amawo se na o ka no papa no onim se nipa de ofomo a chopa na eso oko na still no ba bia wugina na wutu hu no yanya ne sa why you be a dear goo? Cause a mamma, the banner crying your crowd when you said the banner. Let's say with me, a bayana, dear say, 1 yard dear. I can't tell you be a pay and found quad dear. On Yami, oh, John, a ball, I don't my dear. No, what to do for baby? To a rock who a chin bra, what's my canoe? You know, Yard. I'm a channel 9 in a swing. Then in penny for Nanahima Nipayare, or therefore me a child. I will be an elephant was Nipayare. We chama dofu for you na. Fancy for oh God Yabu. I am answer so God Yabu for my number is 0243 13 45 35 0243 13 45 35 WhatsApp number is 055 76 67 510. And just say, oh, Trasa Yajman Yamaduma, a freezer coping question and a ditch to be amra. If you are on a point, if you are upon 2 Muntini, I just say if you are 2 p.m., we are not upon 6 to 6. If you are going to no upon to be able to go a jas na as you name on see a few bayano, Pacho, Eswani, and so catch it. Eh, we pa. Ogoro, who's a wofu? When you crap with the woman, I know. Ye ma me ne bidi ke ma ne yakọ ne ma ne kafra sanse ne sunu mati busiana de ato wonu kafra abrante ne kwa wanko no obi a bawo krumu abia se wanko na wontena se no na wonim de ekoso obi ne wonu mu a mode sie wu a ye gina ye kosie na sebu na de ka abo na beko ma benyankwa na ajama so nim se bia se nkonom chance kasa aboko obetrase no aka boko ayasembusa ne bia na chance aka boko se bia bibia ni hobi obetumi akọ eti hwo
abufuo aba obi ne de hia free mu animanimu no enafo onyini se bia 1000 to de ko man sum no a wote tan ntina usuro charge scan on kono ebia scan bi se ni ho ne ba sa de so ye eti obetuma ka che se bia abusham fa nche nka fra because kosua no abo ahwe efrie yi mhwe fom se kukura o se nye yie abo ne mom se ebe yi furu na obekukuro mu obekwa o don kwa bafore adiebu oni mu a udwane a eye dwane jo kran kwa ne kontopo bu oni mu bible kra se entro konkron ogon ti fanse wona de ka abo abranche eku no na anti ase anya adwuma anti ka betia da no wo yi woni ayi se wo de ka abo nipa be bu oni ma na de ka abo obi a wo de ka abo obi a ho umenya dika dwane ko police station for report no meka se ayi ni sa ne manum na me ayi ni de obetimi abi obetimi no maka ebi asem se sabi asem na ba yenye ma yo kafra sanse ebi sabi obi na sabi misra mi kon okuta ka de ka be shedo ko de ko bobi dabi shafita fo na mako evita fo kro mo ya ka kro mo ko abo ma nipa kra wu mia me de mo be efato ho me ka me de ko ma fita ni me bo joint oje mi 1005 linked any budget and no James and let me come minim what Jesus can sa budget dokoto eno wankoto no asa aposo sha odada what this can wankoto etibidika ko na kan to mi say na woso na kan ye ho ma wie eni na sa no ya asala mi de ma fita woni foforo no se unyame na abo awo kaje ka kobu agora nyina ti asio na uti de 1000 ti kana esefata se don pe bia omunya debiti o waje wapim bia ka bia no ebi abusha ne ba uti a ntiase wapim bia ka bia edi ade de wonim ne se okay se ne de ma ye bia ma bre akọ police station ama police fa ka ho asem police for kra memo adwene se opa ayene men kwa ase ye no wan kwa de sanya hwe oh ne mo so many pam na akọ tu ya bu jana ka de o de na me tia na me ka de me de me se obia ene ekromo obia de ka bo obi akum obi na obekọ na yase ala Peter Peter o ya jimo se Peter o ya jimo se emebo de ka na wa se no bi ko bi ka free abobo yam ayi sa pragia no de ba free pragia mu ahwe fom nyame nko se ka ne ko de ko bo akwafa akola no so ano obo mo de sewu akola no wunim so mo wona ebati Peter Bono ansana obi ba ka jam se enye papa de ka bo no na mo ofri pragia no ene ba hwe fom na omo mo ti pragia no ma me ni se ne ba hwe fom e to mo ni bo mo da mo e ko da mo ni ba ye no ana bo hu se ne ba na mo ko only one mo na ono no wie se adina bale die o ani abusan be kana abutin na wo makọ so diska ko tio so no be kana abusan be kana butire se sia ne ani braba bible say do bia entro konkron utwa ntro a ye konkron quotation o ja se Abraham amuko ba bi je obi je o je hwan no se emi nua babra na ne yire o ja bible o se emi na ni yiro o se nua ba no quotation be o bible vivi oh o se ni nua so kan se kan yira be ni ko bukunu no e ti na oni ko hunu se eni ne yire no mesre no ajama ajabu so pe vivi ko oh mesre ne se adimo so small kan ma me challenge no sisi kura wa say e tro honhom ne wono nkyira ye na ni babu e wa he e tro honhom na ka se wo sure mi ka se so eti asem na asie no medical ka chese won ka fra mo setting so to biara ne sirum batia e da form so boka 8000 utie 1000 tia osis kana bi ni odom bia wo ko ye ade ne bia ka che enkrofo ye nam ekwan wo se ye hwe ye hu ye ka bowa na kowa ka bo na pra obi wa se ka ko de bo me ka bi hu nti ogosi abusuan mo nyadan abusuan de ye se omo se de se abufu aba ngi se asunya ma adwene e ma komanto fom etofom kakra abrante charge no o charge ntino onu betu 1000 tino ko e so ka nyimra ne 1000 200 so o 1000 ti onwere se ohonum sare na sika hoodin eti abotre eba fom a akomanto fom a obetinu o matrase akasa
ama akomato yem no yaka nemom animanimu ya asama bare die anjiwanim enkwa yi ase very good and make us say anjiwanim what you ankwa no makọ na akomato fom no ombetima tenase akasa edi asumnia ni edi aba nemom se bibia si na aje se enye hemidie makoma mutino midi ebe ko hono mu die what is about brand o ma se we bibia na be ko na no ba kakasa na brand ga se de car insurance wo without say bini honchom company insurance wo na say wo say wo bi ade insurance one we dey na me I go to the mami ya bi ya kase ma yetie wo dey wa fani o ga se ya kamro wasem na wo ya kamro wasem na so ya kamro wasem wo babru wa ya kase ma wo mamme wo me no ho na ya kokora wo babru wo me no ho na e ba check on Facebook insurance 4.5 ogoni ye bi da boss ko a job man so kan obi adu on ne be ya adwene obi anu onu onya adwene wo dey ka bo obi ya ko so ma mo Como so was Steven? So don't you want? Play over brother. Some near go. What depend on what? What worry? Boko. But before about omunyina be trase say abufu aba no akofo mu 7 months ajama so no be ka make point me da say mo to god there etunteda live on 104.5 FM uche wiase musem ajobre eze mi no wana ya ba me nia asante so ha me mo akwa ba na what say what you say me di pa chop me ma sem no kra wo mu ni say sɛ wosusu sɛ wonim nyansa wɔne edene na wobɛfa wo bi kra na wasan akeka nsɛm hu na nyankopɔn ɔnyɛ enipa o asantefo wo bebi omubu ɔmo sɛ ototwene wachi a ɛda wani mu twɛn ɔmo sɛ abrante ne kan no ɔka asɛm bi sɛ ɔba onim sɛ ɔbaba bɛto yɛ bi wa ba nyame ɔhyehyɛ ne nneɛma no ɔmo ma bɛhyia yafrɛw ebisa wasɛm okeka nsɛmhunu sɛ ɛna mede 1002 kɔ 1002 etimi etonkwa 1002 etimi tonkwa nanka ne nyansam kura no ne nyansam no anka wo no mo wode sɛ ska no kɔ no mo yɛ yie ni akyire kɔ hɔ ɛno mo ntrase ɛnkasa menua sɛ mo yɛ yie wie akosi sɛn twa owusu nim sɛ wonni bia o kasa abɔkɔ a eto nipa bi asom yemfa sɛ senka gusua no kura no mema be 6 bi ana omunye ana baako wo mu kasa bɔkɔ no betimi ama o control mama yedai o maka no ba obusa ne nsɛm o kan sɛ ba bi o mpe no mo mfa nkɔ no wonim kuro bi wa kuro bi to aso wonya very careful ite jama anso no ite ya no oba wasa no betra na so yɛ wasa Bentu asa na aka. Ai, asama obeta aka. Bentu asa na mentiase. Oba. Wasa no so. Asa wasa oba. Wasa. Bentu asa. Ai. Okay, mebusa no. Oba. Enti oba. Asa me kanyina se. Oba. Adwenkyerɛ te sɛ ahweneso bia ne di. Ne mom de me pesa me kanyina ne se. Abrante no ɔmfra busuana na ɔnkɔ busuane na so. No no mo nkasa. Mo ma ne nyɛ sɛ mihuya nka. Wo mu dia say ka bo bi at the sport na ye orase so obekọ a BBC but edim bosumi makoma ko 7 sanka enyinsan a etimi wo so wo yinani anisa nto aye na dwen say sanete onye na dwen say obekọ busua no aye na dwen say mama 1002 enti eno ano wo mike asa bi osi do jai na ho no ne wura fi de ko praye no ne wura fi da sanete nto usu yenhwe de nyankopon be mate me da se bi se me ba me sa ba ha se me sa bentu asa no okay osi asa yasa ka woni me yana me sa no osi me sa when me say me bo ntakwa betwa me de obe yire ni mi o obi de o ka se me sa o me sa bo ntakwa betwa ti mo ka se me ba kwa nkam ana mo hu nkam no kwa nkam woni ma bo wo ana ne ho anka fum o mu de abom hey o mu de abom ajobre
Ajoble. Why Guinness? Black and you're dark. Black and you're bright. Sounds you're bold and you're gold. Bibia. But you dear, Miss Media, and when they are mixing it, come explode with power. Creativity room and a potentials room being asked and get to her. Modia. You're going to from one name, and you're Guinness. Shine, bubbles. Golden bubbles, ne boom fum pasa, ne TV, and now cause you want to burn to say, yeah, they don't jump. You're Guinness. When if you do what you and go home, FDA to say, pine. Maybe at Yanko. I'm sure so. Nanchitibia Cosim Quanche post mortem just say, I actually than Chemoso. A bedia him, then you said the Uncomo. Na dear de. Nanchitimianu, to make a Facebook, he bases here and goes to Trussell. Ba no pay banka say, Basis Yadia, Menoka say, Ba Center, or say, Hobia, Yawo, no pay will be create me when young Quensha, a woman, baby, I bought from no, what Yawo, Miss Ronina, a Ba Center, the Mecanfo, at the Amawo. If you are no Timmy, would you know Crano, a Camille say, I hear a damn. A damn idea hini wo abofraso ukunoso abusuamu stroke ana hepatitis B gonorrhea syphilis ana untimi mfafro no awoba me no ka sei okra no empaso agudie no ahokeka e wo fompa we yiri do anim be fom ate eye twere ana me no ka sei kra no wodie na aye nkuda ni nyina no ba heba center osebra na untimi mo wo mfidi akunu ni amintini pa ye odi didwuma e ho no he fa no na kira kwan ho Kumasi atonso agogo hospital no na kiri pe na ba heba center omubutu a omudidwuma e ya frefre no afre mpanimfo 0244 083482 0244 083482 Alaska Star Enterprise sisa wudemu Xmas promo ne bro sisa wudem isa baby Alaska Star Enterprise ipache kudi brunya any new year so sisa baby kakane ufie office restaurant what sorry them barber shop baby so sisa no be san pa na what jana fedia Alaska Star Enterprise and Ghana's #1 so distributor of quality and affordable wallpapers, quality blanketing, 3D epoxy and a kamikaze ipacho enfedi enso enwenache kama pa ipacho to America na shop bia baby everybody say obi ana mbodi anko e this can yet it is kama to for obi to America ko use and I say open dosupo ko Alaska Star Enterprise you want 3D 5D AD wallpaper and wall mural designs ahodwa for you pa your quality blind curtains kama 3D epoxy designs and the kamikaze they beautify your floor but you move around them on here for more say jata ne opa the jata to form ho asoda or the form ho here as a fish then zoom no warfare as a shark no for you pa na tija 3D epoxy the pa Joseph ya e bi wate ebo pa last can etimi say adwuma no e pa cho ku fie resum enso to no na ma hu nyina e basa abuto bria fa hu nyina pa cho modi akọ Alaska Star Enterprise ne koje kamikaze ahudo fa dan ho ne sisi kama enso to pa cho ne mfa no kra se sinzum say dan pa cho eso kona okojibi water treatment kamikaze ahudo efe pa kama ahodi wom ne pa cho e ma dan no esai mu wate Alaska Star Enterprise sisa udemu Xmas promo no ne brewo amo adum ene Prudential Plaza de hwemu first floor Mesa Noje Plaza no ho na be hu be Boss FM push off mine 0554 114878 0554 114878 New Bailey's Delight Mr. With a perfect blend of Bailey's cream no credit New Bailey's Delight Sambia Ed cream wom Mr. Ochenio a blend of Bailey's cream liquor and a African honey a wapa papa will be there some sick and yet some na edia hin no credit nyamianim and na momna say ajo the dead New Bailey's Delight. More manum Bailey's dano. When yaman ultra modern touch. Na num bia. Mr. Namfoni na ajutum. Baby nyamedwa dunu nya hohwa. Enko jimijime hu nko dinze unu bia nkyere no. Kyere ne sa wonso nyamedu fradum akwadum. Yes. Me no ka say bi kra ya sofo assembly man wo hene ana kra no we MP minister president. Unya hohwa som no. No wu sa nyame ahirawo. Na so obesom hohwo ama no ankasa wagye atumi say
menua nani ate eye New Bailey's Delight no bi na NCCO kwame ye bohwi ni akọ Time Herbal Center omna de Time Herbal Mr. Abedwa so na nya bi na no ma tidi ade ma de ne fever wonu ma to ntimi ntibini honam ye nyina se bedwane a Time Herbal Mr. no bi na NCCO moja no be dia frisa ne ye pa Mr. ne do so pro de ne ye bohwi akọ he KNG Herbal Center honomo ibetu nya ndo so pro sanso so na me no ka sei Time Herbal Center penning for omde KNG Herbal Capsules enso abedwa so eno so nya binuma e ma nkwamo nya hoden pa na afei wankasa ni padua no wonyini nya nyanga se krama ba tan bia esiesiu no ahye twetwe etimesre se sabrede Time Herbal Center omundo mienu we mekanfo dia ma Time Herbal Mr. KNG Herbal Capsules nunumbi na NCCO etimesre se ni dosopu ye nyina ye mohwi nyemumna Herbal Center bia ana se pharmacy bia ana bia chese bia tonu agidin bia wo so peden eye KNG Herbal Capsules Time Herbal Mr. nunumbi na NCCO dosopu fe penifo 0244 417 669 0244 417 669 Zien Naturalist Clinic Zien Naturalist Clinic Doctor 3 days never from me Doctor 3 days na sape na ya de nipa cho asie tu no nse nipa no nipa dua no enkwa asabam na no mpesa nya kwate Zien Naturalist Clinic Doctor 3 days ya de bia the 3 days no atusu sa kankane gono syphilis o de poor stroke Emmanuel ma hunsu agina muntumi enwuba esi apete be na yo ka hu bi be ma ajo fen uni ekodo hum obodi akọ Zien Naturalist Clinic goita kompoka hu bi kase numpe ho siesie no hypertension diabetes fibroid na fe ko mankani ma moso ankasa de o ka hu bi wate tomika na koje ukunim die no ayisa Zien Naturalist Clinic Dr. 3 days no Kumasi Ultimate Lumba Junction Edwada Ekosimi Mreda na omoye adwuma omode apuso ahoma ne oni nkomo Dr. 3 days na efewi 0246 59 4117 0246 59 4117 and 0553 213587 0553 213587 Zien Naturalist Clinic Dr. 3 days Amuzu Herbal Clinic na samre yadu the pennies doctor Mr. Omema yemu beman bejina so yire nche na satisapia and the basa dia hinisa chukuchaka no ba ne boys anu breja bijabi basa hwa ye no me no kase de bema Amuzu Herbal Clinic sabre pennies doctor o se brane ne metonchia bema mema yem bibi tuchima ohunsuo agene Mr. Obemna epika na ye tenkon eduru dia ese koko na ese banku oba wande o se onu ankasa na ni ato o ma nhye ni nyinsen ko Dr. Amuzu o ma hunsuo ni yesa etefam ne yafuru ne ho wo ya abortion krema timesre Mr. Omema ye obetumi ahwe oba ni nyinsen within 30 minutes Mr. Dr. Amuzu na so ya na mekanfo dem ona de Amuzu garlic bitters abedwa so uhunam ya oye nyina Mr. Samre udru Dr. Amuzu ho na nya Amuzu garlic bitters na no ma wa beja tu se moja no edi afisane ye pa sanso na Amuzu ke herbal bitters enu so odwa so stomach ulcers ro no pa sa na besisi oyafunu num na bibibia to na akwem Amuzu pia ba Mr. so odwa so anya binuma onam ya tipaye uhunam ya ohyehyehye ni nyina ebedwane Amuzu ba Mr. Tridi ade ma deja ne fever wonu mato ni nyina no ebedwane etimesre ye kwahwe Amuzu Herbal Clinic awe he Tafo Club 600 Kumasi ya mesre se ya frefra no afre 0247 776743 0247 776743 Dr. Amuzu Mauzi ya chalo Medase Donima Steel Complex Donima also mean can't yourself number 1 partner Bendesi Mwa one say the hobono pekupe dano egina brane na atijia you know paper to your DSL allowing trusses system but also na area is a in young subiem your trusses system kama esa na de fagu dano so emunye du fanchance boso enfama bo humutu pacho apitampe Donima Steel na esa de no Donima light steel trusses system pacho your roofing sheet kama pacho channel so say opese bana ebe install quick ni awie durable
epacho ebo no so de epacho ba bia no ye na egina so ate sanse bia eda fam kama enti abrochi fam ba Ghana be di bronya no mo fi na mu sie no esem ko Donima Steel na mo koje won ne pani bi Donima akofa enchense de boda so kama na fe NMK nadwa boso pine prago encha anyehwe sisia na eko epacho anatomy ni your premium material epacho NMK roofing sheet no your Aluzinc galvanized sheet and after your RBR pocket sheet Alu Premium long span roofing sheet kama NMK na do mpacho any size baby honum opedede bo yesu asenem na nyina won sabeka bi e wo Donima Steel aso ye entia eno onya hwe boso pan e carpenter for dam for pine neko besi na neko NMK no mpacho e kama kwaji bi wate Donima Steel etimiesa mpacho omo asafo YF junction ebe GRA office no and Donima phone nkomo mpacho 0244 126625 0244 126625 Donima Steel Complex no Muama so mane so abra mumra mencha na gya hom Awurade anu asem na sa asem we timi srawo Awurade na kwa na de nyina Prophet Joshua Banks yi na otwemienu asi ho no ma oye nkanya nsom nkokura we wo shobo eni nyame enkodi ahia na fe na basa samre akodi Prophet Joshua Banks o maso no fanto so basa o je ne fa odi ni nyina na ya odia obi create me waje atum so on de bonsam ne to ware da ye basa abeso da no na aboa mekuta paso be you Mr. Basa e so nyanya me difo bi no otime buawa no obi create me ne de e kame se tumi bi besan da tumi bi ware no ni nyina ho anu ye o mountain of victory asafo Mr. o mudwumade ba ko mudi ye no nti me kanfo ye na otwumi enu dwumade adwada ama emergency no tumi on pe onkoso onpo awale onpo akwantu onpo sikanya Mr. Basa e betwena ba ne de na chiwade aka no e Basa oni uso yini biem o ma wo nchen kra biem na fe o Jennifer ahudie no ayodia hefa ne yeko misrawo eye atwema twede Joshua Johnson eye afrefra for Prophet Joshua Banks 0540 447000 0540 India spiritual doctor prayer and healing palace onyime osimi musasa kwala wontimi nkasa na ze wontimi nante what for mami boy osi mami kompum mami boy osi okompum enkosi da bay India se fane bra abasori anante kama enkuda betu ase yefum na ato a nge wawie na yefono emu adede wadu mpani mfieso ukosa komfo ye bi no akodwenso asu krado ho becho da bi yade kodwenso krobo de anya wate wadu mpani mfieso pepa cho be ma ketekete intimi nchrohwe intimi nyahwe pepa cho India se bra omona eboyi ye de ukura se gina nan so anie be se enkoso na ayina pejaje nan so umfa konkati guguso India de timiosa go no se felis wotu ase pepa cho spiritual marriage spiritual attack India ne tusosa promise and fail asafata okoye du hwamo India sebra de ne sunsumadia eno so yebo apa small scale mining asase makoje isika oso nenso mfuntu amuhu moni ato India na omo wato nsemu ntintin aju mari njua voto no ahuraton to american ko India so ye wo gra wa afri wo ye love me alone obedon ko say the Evelyn Owusu ansa doko ame go nkoi sa anete ahima go copy 80 mo ne signboard ni pansa ewe da mo ye adwuma ya wada e fiara me da na kwasi da puso money India din komo sesia 0240 553682 0240 553682 0208 297 825 0208-297-825. Wana waya abenu wa santimem Ghana ma nyina akodi ahia me no kasa yi sesei adokota fomu akwini na mintini omu de aduro bi asia pakam ya samre ya jeje na baba abanya binum wate misra aduro ni ya tabia zanike heba misa nonum bi na nsiesiu ne basa wa abeji atum se chese wo ankasa onkwamwa na nya hoden na yade bi antime metena ni paduanim sanso so moja bedi afrisani yi wo ankasa obetimi atibia di na unya tabia zanike heba misa na nonuma misra obanchi edewanum kra na esepona nya binonum ebemu anum atoso na fesesi oni paduan moja no bedi afrisani yi pa etimesre ubowura ba bi etonno enuro so tobia na se heba center bia se uto tabia zanike heba misa etufomotwi na monkoda ni heba mrom Fredmans Keu Kolnak Ashtown anani dosopu Fredpenimfo 0243 686861 0243 686861 me sonya mfisha edunwatwa ametwa saatu no ba wa fafuro nso menum bi me pacho we enso Smirnoff chocolate me pacho we eyade bia vodka for the ba ejaso eye kama wote chocolate pampa wo mu an pacho dungu nam jemu
a ebia awie pɛ yo 25 cedis pɛ when nam for body mu a smell of chocolate enum se bia Ghana Spirit wom tie Ghana Spirit no odasu mote chocolate ni jirem flavor no so kama from the world #1 vodka paper to a smell of chocolate we na menu Bukari Mosini be man no numbia no patutu na Bukari baye and no Bukari tu ye ne balefo na balefo ye banka sana bisere balefo ye ba kumi awa you kuzuba gumni adia dai am number into jana men go adia was it dia bai what num vodka no Bukari num vodka no and patutu so bom pam Bukari adai anyi mo no di sha me smell of vodka no balefo na balefo ye banka sana bisere balefo ye ba kumi awa Atiafo, nobody has 0243 134535. If you have said, you are going to and yes, you are quite so buff a baby. I am answering. We need the papa, my and yes, you. The man, I give me your day. I give me your day. Balefo, Balefo, banka sana bisere balefo ye ba kumi awa enti yo balefo ame di biase awo bibiase a ye nyame ani mo nya tu da ko akoma to yam yama ne mra kakra ono ade no baba be wo so sanso so mfa no ho me wo so minim se be peska no amomo de ahye ndi pumu abro sanso so ma de asomo no me wo kwa bane di obi kwadi obi nkrasa bi ko wu ajantie mani ko si da be na wotwe na wotwe bi na boso me na na bia no awapa bibi aba mate na me bi obi ho awaseme ko sha konfo me ka je mewu na do ko wu a ye ka jiro obi dabi to Eso so do o sini panye to o tele so ready for me. Ajo na ma sini biom ade sound. Safo. Balefo, ana balefo. Me WhatsApp number ne 055 76 67 510. Ana star number we am able to tembia wa me ho. Okay. 0243 13 45 35. Say we free check kwa nyina ye twiem. Ekosi Friday na me pon tu. Okay. De bia etwiem mate yo adia na me enka ho adia stressa adia man so dibiko adia man dibiko okay producer otimenka akomini wadaruma na ntweti akesi mi no esi nkwanchan na ebedi ahimi impa chomodi ahwe bi na menimi nua asante ne nkoso bedi nkomo adia de na de asa no me na bese o se kosoku bandari ni kwawa nti watu aso nti minimi ni asante ne Keviat ebedi nkomo producer atime kan pacho ma eni him na otu atwa mu omo sorry ya postmortem jese atuma da chemo so di da chemo so for motimi kan bibia ahomotuma mo mfrem na mo nchemi me na yabusa obi ayedin tomika ko Facebook sesia tomika sesia gidigidi ko Facebook adia mu won kwanchan nie nipa ne emfoni eda so ede abu aguso ana amode sajada de efrenya me ni bi ase ho na ntweti ne de kojan na aboda be bani mienu ana trinda so nipa ne foni eda so we postmortem ohwa nipa ko mbeso muku no ana sim kwanchan ehu pa tomika ko Facebook sesia ne ko bi sesia e kasai na ntwa kese mi no kasa oto na ntwe ya better be 4000 and now 3500 erikono nipa no akum na ntwe no atware tiri mienu e de asikete so de nipa no mfoni aguso left and right and adiri sim kwanchan yesi we achma na chemoso for motiminka ye bia motima munka no kwanchan and because it's achma na chemoso munka binti adiri ehu ye pa twamika ko Facebook na ko bi sesia ehu papa adiri ehu ne sim kwanchan na ntweti no ye de kojan abohu ana nipa ni funi da ho se be ya mframa enhu funi nkonti o mo de abo miensa na aguso ena na ntweti ni ba kusi nifa ani benkum ni ba kono on chance mon pa de modin chance mon pa de mod adine hu papa na we enya Ghana nko a esi nyame ahodo na ntwa kese mienu mi asante we o hwa edan also me chef me se ko Facebook se sia na ko hwa de kro na breso on so akere wadwe ni se Oko Facebook Insha 104.5 FM and YouTube here Insha TV. Kokore. Also me honi se obi na waye na dwen se obedu obi bone.
wayɛ n'adwene sɛ wei de wayɛ no wadro nipa no picture sɛ nso wadro so ɔprinte ɛwɔ adeɛ no so ɔprinte ɛna wɔn sɛ owusu baabi ɔde ade no ato no hwɛ abanta mmienu tim sɛ ɛtra gɔta no but wohwɛ ayi n'akyi hɔ a gɔta no nsa da nyɛ gɔta saa kɛkɛ wotim sɛ nsuo bi fa hɔ we enye gates na mo ye nkwanche ni bia dabi o wusu de order ba adina eya se e kan fra mo ye no ai utim se e ba do police otimi kan logo no enfedi kakra e se na sie nim ko ye hunu ye ma logo no enfedi kakra wo na ye hunu ye bisi ko Facebook a Asia 104.5 FM omodi akɔhwɛ de ka ho asemi e hu nkomo ne yebidi on se hwɛ gota na de kire wono no utim se ade no ye nsuo e na omode ade no mienu na to ho e ba fam kakra bi ade hwɛ ni din and said I gota and I was nipa no so wa printing a picture no or the ben or the nantwe unity no and a rubber b was a rubber b wo hwe ha nchen ase no rubber wo nantwe we say no fita no de ntie fita no as a rubber tuntum bi e hya ase entu tim say nipa no wa ye ne boni bi nipa nya boni a obedi wa da bi onya wo di boni ankasa adno wa to no bo ase akoto nantwe akase mienu e de ko jabo boni tini mienum e de ase nipa no benkum sa ne nipa ne foni danchen sa papa no man pele mu nyeden utim se nipa no wa dini bon na osu ni ma de enso aye hunu se abo nantwi wa hu ye de no ni nipa abo na nkasa ni body ni nyina no ye de ye niema bebre aside se nipa di no nantwi na nkasa wo gina ho no ni body ni niema bebre ni ye de ye ni niema bebre ni ye de ye enti ba bia ono aye no e wo de enti a waye ni saa baby a ono de aboa ne ti ko jan mienu abobobobo wo se na ntwenti nso no aye ba ko white ena ba ko ye black white no de saa de na de ato anim ena wo se wo de sika ato na ntwenti ti white no na de nko na ade nko na waye no ade nko a wo ye unu ye sei on so diska ato ho no mo wo de sika bi sika sika abani mo amo se sika otwe ba ni mo ahunu se iska ana odi ato ho no na asam ne se menimo de nipa kono waye nipa na ama na ye ni se ni de ana odene osu ana odene ba na mi ademo kira e be picture ne hojuma e modin apostle na e twa picture na afei ya rotate no ne ahu nipa nanim ne ato ensa afene se e pa cho den waye obi a nipa ko person ye ne sa na osu de tene se obayede no hu se nipa asumasi eni ana obentini na hu no kra ebede ne nya ne se ne number ni nti ye frɛ na na bibia tesa agyen se nipa no kɔ Facebook na so obi hwɛ o Facebook na ohu a na waye de ben waka kyerɛ no ye be yesa because de ebetimi aboa ne se bi obi hwɛ o Facebook a obetimi a poso ade no wahwɛ atesa iPhone se kutawa ye betwa ne rotate ye ha no wa rotate wo hu nipa kono etini yie pa because utim se nipa no wa seda pa se odi ni bone enti na odi akoto baabi wana onso usu wansa meka so se eye gota o ewom se gota no sometimes yeah ensu ato na tem osu nim se gota bebre ho no mo a etene akoto nsuo mu okay akoto nsuo mu ana gota se nso de da ho no mo no osu nya gota keke o da bia na mtaka se hu se bia gota bi da baabi se asantfo biom se susan eye baabi di hye ene nam gota mu sa but na kobo nsuo kese bi mu enti ye die enti na sa ne ma we sei omtade ko baabi sa so enti bibi ene nipa no woye utim se nipa no waye ni boni bi anaso wa ha no ene o ma ne ye de ben aye ne sa ade no because enye kwa se oja no se ana bibi ete sa Tiba sa person who omodi akọ Facebook na wa search Insha 104.5 FM de kan wa so be hu na ntweti akese menu a esi nkwanche de sikete so nipa na so be so di ni boni o ye de hu nipa ne phone ho no de abo me ensa gu so na ntwenti no ko jan ebobom Ghana ha na si ye na omu chese atuma de nchemo so na asem yesi nti ebusa de nchemo so se mo hu sa de we na kwa me na mo de fa so na eye hwan a kire sen no machi enko so ento ne kaka na ento aso yenko ya to ade dia ne ye bohwi na yakọ eye India Spiritual Doctor Prayer and Healing Palace India doctors one dia na tena ye ontwa moja onwe be se ntintasi onwu fom na mom no de oye nyina ne se wakọ India mamu ena nimdie me so tumi nyina efri India edi tumi a waje efri India no kure ne nyame anim wawo abofra ontimi nkasa abofra no ontimi nante aye nkuda ewu na ate ase abuso wudi a wo mawu ba bi otifia du da no adwen so ontimi mfa afro no a wo ba
bema ketekete se pensere obemena ye boyi saa so na gonorrhea no syphilis nyina India doctor ebetu ase tumi bi be se no da tumi bi ware o mesra I promise and fail and now tonsa no munteta India doctor say love me alone obane be don kwa na bema na tena nkwa ho ehimfa ne ye behu no ahene makokobi 18 mu kumase no obo ase kwantempon so oye adwuma ya wada efiada memene da na kwasiada eya afrefra mesra o fre India doctor 0240 553682 0240 553682 and 0208 297825 0208 297825 I say AD he will be a jet to me to say pine FDA for a lower bitters nubra nutai hamadia yo tita enke dido preocupe na so na be for conscious second part the spirit assume say ko allow bitters kasa preko na tu apete e pa cha model say the kama ya evaluate for functionality safety and quality to be transfer ko mo fuinsa de nya me pa cha allow bitters oba for fura onka ho woni mpani so won so enko ho ate authentic African habitats and only Alamo bitters. Insha Bodo Yedumedia, number 1 account radio station, Insha 104.5 FM. Yenianum Love FM Akabu Madebiada, Afianu Shasi Aminoka say, Afianu Beshe, Ubedidi, Uberi Ubenum, Nafi Wediasa, Yemisasi Yankano, or Monsoso, Omujina Bene say. Uncle Mammy Casamincho, you. I could have been a crowd one city, not the number. But do baby, and be a round cosro or store. Okay, say in fact, me Tonya coupon. I say, I could have 5 years of Bema. Bemu akete. Owura ase mpacho osofo samike osofo sante mpacho me to nyankopon ase fa oro frofroko froko ompampo makole ya pamuno akoya pamakole no ku owura stock esibim papa me to nyankopon ase bra oso de no se me to nyankopon ade na peso to nyankopon sikaze ne kura wase 1 cedi no se no kure nkoda nyankopon 1 cedi yeton no we drink back kuma koda no je 1 cedi no say na adan wose ma me papa wu na me ofa na hweme ono so akonya kan kwanhia me oda na enye na me jan nchen na me se doctor ka say nyankopon na betimi age no timi nkopa bimra intimity na me na ma me pa nyankopon ato papa jana papa no isu awose kura gume na pa ne fa chi na okoya ne ofa da hoyi sabadwe kututua kali nyina wiye na mo je ofa yinkwa ofa is the bill saying na me ko to me na mpa betua wose wo fast na age wo nkwa onam epe nyankopon ato timi ne nyankopon beto me nyankopon na age wo nkwa tina nwumre yi ne nyanka omunyankopon ne hwan ngojo ene ye ayetie ni asem etietie fo ebesre Insha FM de bia de etu yensa mutum etimesre bia no abo ade no entade nuane anone chese wankasa de pa na pese wo de boy nyanka afi mesro afi atwam nyanka fi ahodo a wa santemam nyina ya frɛ mu nyina mo foto e de kɔbɔ mo ho bra etimesre akakuma bi na afia no behia kuma bi a pese wo de bo adwumadie mesre ebetimi kra iska manusi pe jinambei ketua bi ensa medsra de sandia edi beba Insha donation tisa masa men sende number nini 0550 068822 0550 068822 na watumi enya mpanimfo na wonso okakra bi apese ode boa no atumi aduri atran ejadem di wieni mesra efiyantam figramo pa ewo hemman bo ho 6 bedrooms na afei wankasa ubenya toilet and bath uduo wom na afei sabre kitchen kese pa boyi mesra afrefe na opese wunya sa afie we na auto afre 0241 267028 0241 267028 and 0542 816743 0542 816743 Kaka bida se enchena ya sorry so aka sima dupena ya sorry so no black sun ha black me makwa ba na who to say me ho ye oni she ka say black sun and pacho woni hwan one any black sun one you can't black sun a spiritual rank yeah a spiritual rank a rank of Moses tamwa Yahweh e pacho mama mfoni ni ahimi ehun komo na ebedi tamwa Yahweh dan ho adi actually Moses wo pepo no so no that was the rank Yahweh say who say Moses or conquer Egypt Ethiopia Egypt be a powerful city on earth no
Sabre no drew rank of Christ. Entina ibi munyi Jesus Christ in because I can't Christ a rank, a Egyptian rank. Sabre no now drew ye real tri ho. Nti sunsum no to so say. Oh, for now there. I stand no one stands equal. Since no be any ho. Oh, they say there. Odi King Solomon Moses mo to anye ye. There my coffar. Wako far. I say there my kwasi. How far wako? I say we last horn of Rome. Anna the tax that was assigned to me, so no one have ever dreamed it can be signed to anyone. We are very powerful. Yeah, but very powerful. Yeah. Blacks and one had the idea him on Quanchin and Twitter is me a sim Quanchin. Idea. When they say it was done for two separate people. Machine and near him said about a month for Batiasi. Oh, yeah, for Nipamino or Aniano for one person. So, a separate rituals, but they the same thing. Mimagine said if I was Kuno, send out Zuno. Oh, says a beliefs, African beliefs. What you win now, exercising. Oh, when Voodooism, I brought from a friend of Voodooism, and as I a part of African witchcrafts, they believe, or more Africa for GDSA. Say even Robam Puno, I brought for Cryby. I brought from mostly or drop, but just almost any different from Ahadiano or the Najan, but I brought from the Diano or Becassa, not drawing na appear. But I had on the Navy or Befa paper no tip or Tia or GDS or Tuti. Something like that. And the Abasan, who but not Fenipanisum, Nipana, Omidis, Fenisum, and Nakasa. To someone so no, only few Nipo Munim so someone or 100. What people summon, a very big reflection. Nipa biano uzo obi de nse wo wani na kata nyankopon wa ye body no automatic wa dwene no automatic say ebi obi de nse wo wani wo wani na kata sa kwan na so so yam hyew na bibi beto a wa dwene ni timi shut down na kokoma on na yes ko conscious la gana e time no sha. O can see me. O say whom no Yankupon suma angels be a bedding. Oh, they are already here. No, or more. The problem is, for now as I speak, even spiritual marriage in normal Brianna, somewhere 2019, it was totally banned. Spirit be any home coin, so worry nipa be. But now it was done by Afro-African witches community. It was done, especially Africa. It was done by African witches. Or the now no big create images, no any da. Then they accuse the gods. And the most painful part is they don't even see them. They accuse people they cannot see. So now all the gods in the galaxy have united against one enemy. And now on the mark COVID-19 something in ABPM. Anna Brofono ehune say if it's because of Africans, Nyankopon be say nyina then why don't we create a virus, bioweapon and kill them? Now because they believe so control Brofono be but Africa for almost one thing, all kinds of unya. And no more virus, no more running test. Yeah, we have virus also testing how is it working. No more no Italy, no more Chrome. I feel no more release Africa to slain about now no mass same figure to about 6,000 people, 6 million people, 6 billion people, yeah. Now I say person African race no money kaka krebi. And oh, it depends on what we do. And your first time when Yankopon decide is all best say obini. Krobi near friend in them well, no more yes, you now or no, or more crowd and ye be near the. No more sorcerers or more being on deep on the west. Anna, Yasuma Yona's uncle. Yona choir no de two or more no henete. Say Yankopon Smoby and Yona drew hono. They knew that on Kamo on prices were different from them. I know more fasting or I'm a boak renedy. I know muchas as yeah. They say, so offer a home, said Bonis Papa, and some of them catch also to fear home. How he said, oh, no, about what time near who to me or be to me be. Yeah. She's so far home, so I pass a bonnet and I'm for you. So say no.
say almost 40 days. So if they don't put an end to the evil they are doing, I was say, and I there a prophecy. Americans look at my blueprint. They are desperate waiting. On until space program, buy our years or prepare mass. No market now near Yamena cancer. Now one come at all more. Nay say nipa na ohani we are no ma babaka betna. It's a very serious thing. Do you think United States will pay billions of dollars to do space program for what? Entertainment and they are doing the space program because they don't do the space program for entertainment. And your drama say ubitiwa na na dwene mukano or say me de minim de this guy no we tuesika boom Trump bar so tuesika Joe Biden tuesika Obama tu aban bi aba otua say yen prepare mass ni enko boy ho adwa ho Blacks and young from time travelers. Who can we be? Yeah. So, yeah, yes, a common Kruma, founding Magana, 57, I think 57. 6 March, I think 1957. Okay. In Tibet, I'm not going to see public country. Yeah. And most of the people, they probably be manifestation projections or more. Most of them they are no horse brain. But time travel zone they are there. It's because they say our helmet yet me the show. From ne a do call back to near my wajuna. Let's add call back to previous life. The time travel zone and they are even years to create more cancer and panel. Your uncle Fobua, Omukotians and Panby, Omotias. Blacks and over to me at to Quine Ako 2024. Ako, they see Ghana election, not all the country. Yeah. Wow. It's very easy. It's very easy. It's not even part of it. If any Black son, then come on, Utia, because when I say, because what do you be brave? But I pemre, no, we shall what be me now, but in some yase. Because we in Folibi Shamia. 1970 krana mobile phone my na symphony o hwe no tetemphony na no be mobile phone na oye call. Wow, how possible? Yeah, ehu ye pa e beto an common so blast me ba na fe ma be drop na man obi bezo ni nkomo no odi nkomo ozu mina sante ma me fa keto e bi nkan ho se na o ka phone asem e wo ho de daada o ansa na fe na eba usua ade kwakira anase oyi honhom sama e fra bi se telepathy. When they make a telepathy, you draw from your personal body to another body, then you speak. And you say first, no, yen ananum timika say, or tewudi no akase and then kaminya ajawusu. O honmana bibiachon, no afaka, no kofi, nanansa, no abiduano. And no number of room a drop of the abafeseka, a manipa debe, a you should be ende. Inti niema o kan bebree hono mo saa na yede be etie but also make koyi mamen kasem kakra wo say yare adoso bebree e wo yema we sem emema bebree ayemre e wo mpam ema enso eni atenka mema bi nso ni atenka gono syphilis candidate behavior chlamydia teti nipa bebree ade ya me yapa ne pressure osu nim say enuane ayedi bebree hono ma sei nti say oye mistake obenya pressure sesia bema bi nso hono ma wanyinya saa namu yare nti ama ne bema fon na efon bema bi nso hono ma one na yiri sia sesia no wagemu mesrew enkachi number ba ko pe na obefre 0241 8474 83 0241 8474 83 your memedru ti me say memedru e bibidru ye dru ni de e bibidru yare bia e how say gunu na how diabetes na how pressure na how koko na tetew oba uni atenka bema uni atenka usisi ye wo ya dia na ye wo de bomodin so be friend number na me dia to dwa no 0241 8474 83 0241 847483 obi betumi abusa se ayefa na wo meni nhire family di nhwe animu pe odi odu ho no abusa security mine so hwe sofo asante obi a be kire oba bia mewo me se number ne 0241 84
7483 baby a wo bia pese me de aduro no bi ma no a metim de ama no na tie de meka kire no yi edidie e wo so didi yi esanse ye nidie no enye sese niema ye dua nyina ye chemical ni dua nti bon se akola keto akora no nya pressure ubon so be mo ne yiri hia sese ya no agyamu oba ni atenka be ma ni atenka diabetes pressure koko hanipa tese niema yare ahodo bebre na edoso ye nipaduam entra hono mo nkase ma no no munura me de mi hu so bra be sohwe o de me kan say bra na be sohwe number ba ko pe na betimi afre 0241 84 74 83 0241 84 7483 WhatsApp that same number na betimi afre betimi WhatsApp me baby a wo bia na ebedi nkomo emre ntimi nka yare no ahodo mako mfa nkyerɛw be ma phone tini wa huhu se be ma phone said the net first nya sa net sesei eso tia na etie wo de bomone se obefre number no be ma wo no we wife hia ndem asesia na wagemu wa otim se da bi manum nura so still said the tia na etie wa onim se pressure and how pressure how diabetes etetel koko etetel what me say what poso ya sesia o transia o je ho a enye bomodin so be frɛ 0241 84 74 83 0241 84 74 83 osu misia echiao se say the Ghana for an Ankasa Tiasia say a bad battery company on metimi di omwani ato ne so Say dear, Insure FM, Edin Yesi or Ghana, and we are here for neighbor beer, air tow or bubuano, and phone a beer, yet in your basic beer, I'm manual phone so. Near here is over test NF, Echo 8787. Catch boss near Dean Common. Yeah, me more just 30 seconds, and I'll catch you. If you hear number, now they can't meet you. What I'll tell them is that this is not the first time we have to say, yeah, baby, by no time. Baby, by Sodom and Gomorrah time. But the painful part is that, and in Noah time prophecy, no. So they see happening in our copper paper because Noah time, no, the people were attacking him, Sodom and Gomorrah time, so they were attacking the messengers. This time was sanity. But just the ordinary people don't know what is going on. Or more moon the Ekakrano and they name the air course currently. Okay. Also a here my number no 0241 21 It was a Nigeria of Mensa Zikapotos and for Pauli, no like a Concosa group or Facebook. The double se me the Jawis Mampo Contunchi, a boy here Kumana, Wakashi Butuba Kwame Gonga. Ogoro, Okotes Mehuno. The Ghana government, through the Greater Accra Metropolitan Area Sanitation Water Project, has provided